38 igo mwancho murigereria na mange twakwareganirie ekero magiga echikamera tumubwate Villa Kariri nabo igo arachikoine kinga eriogi nenchibicha yagoikire ase enchera eng'ikerano kigima gochaka nari abeire kawateka nigo bono abagavana korwa chinsemo ime yensi ya Kenya besokire nabo igo kumomochia controller of budget musubati Dr. Margaret Nyakango aseri ukoriri aba gakorika riogocha koene kinga amachiko aria serikali ya rule nga chibesa cheche basari gose chiri chigo chigoswa ase chiskuru gwetera serikali ye county gose gwetera saba governor nchiri gocho kobwatoko ase nchera buneyo bono aba governor nigo bakumoboria anyare korigereria engane eyo nabo igo ekero bagoteba tibaragokiwa ikiagera na barabo mbarigetie gose mbaganetie koena na chibasari gocha ase aborokiwa ayaiga nigagocha magega ya serikali gochaka korigia enchera yogokiania okosira ogwechibesa gose enibo yae gwetera ase chi sector gose chinsemo chinyingi omosakito Aaron Ototo na twariganiretie oroboti oru ase enchera eng'ikerano kegima. Abagavana nigo benyorire asako nkobwatekana mono gochika kurwa somotende bwe budget gusikondera budget wokugania gwikirania ensemo ya lichiko lya Kenya gose ekatipa liri manyikanite na fourth schedule gose ensemo ya kane lyo ligokwana igoro yemiremo eli serikali enene gokora amo nelia chi serikali chi county chigokora kolengana neli ukolia ya Dr. Margaret Nyakango nigo lichiko libaganete emiremo egokorwa na serikali enene na boigo elia egokorwa na serikali Chechi County. Schedule 4 Part 1 Number 16 nigegoteba buna amasomo ya university chi college chisukuru chobobundi chisukuru choboroso nabo igo secondary nigo chirinze iyo bakoleri bwa serikali enene abo igo Part 2 Number 9 nereta buna amasomo ya bana bake ayo maigate buna ECD chisukuru chobobundi chebinyoro nabo igo oborendi bwa bana bake nabyo bire inse ya serikali Chechi County na kubwatekana neliukelio nigo bono serikali chi county chia boligwe okora okubwatana egati yabo amona serikali nene nyuma tararokia okugania konde gwensi wechibesa cyo gutumika ase sector ya chisemi kubwatekana neliuko elio lya Nyakango nigo obotutukano bogochia kwenekwa ase chipasari chi county ekyo abagavana abange babiri bagochingira kubwatoka gochia asabarukiwa ime ya county abo bale ase chiskuru ao nabo igo ebirengo ao kolende abagavana nigo bamuchiriye tambukirekyo asogotera buna nigo kirare marie ogosoma kwa bana bange bali batari kwenyara abagavana Simba Arati we county ya Kisii Mugavana Peter Anyang'i Nyong'o we county ya Kisumu Mugavana Gladys Wanga we county ya Homabay na boigo Mugavana we county ya Mombasa Abdulsumari Sharif Nasir negati abagavana bali banyatuka babakuru birengera byabo igoro yali ukelyo asabanyatuka bakubaika SAE libuko lyokomereria egetambukirekyo Asensemo yaye amokonyi b'omunyakirogo bw'ekiumbe ki abagavana Council of Governors oyibo igore omugavana bwe county ya Nyeri omosike Mutahi Kahiga nigo nere amomochirie Dr. Nyakango igoro yegetambukire na gotabuna chi county nchianjire neri chiko korosia ebiganja buna ekia elimu fund. Nyeri has created the health fund. Nyeri has created the EDF Enterprise Development Fund. Nyeri has an elimu fund. Within the Elimu Fund, we fund students who are going to secondary schools, colleges, and tertiary institutions, and even universities. There is already an Elimu Fund Act, which the controller of budget uses to allocate, to give money. When we made a budget, the first person who must approve our budget is the controller of budget. Abagavana nigo babiri bakwena na chipasari gochia asabarukiwa bechskuru kwa muno university chi college nabo igo chi secondary egetambukiro kia Nyakango nigo kia gosereiri umurobelyo umugima mubekano account ya Kisii niwe yatumigete gwetane chiringi chi milioni chi mibere ase umurobelyo oyo bwechipasari omwaka eta bwechirubere na 24 twaba shilingi milioni 167 ekitigarete milioni 78 tukue. Aaron Ototo, Nyaingiri, Gatembe TV. Mwancho morigereria kwa irana goika ase county ya Kisii nigo bono abateresa
baria konya bachakire omogiro banyarete gokora okoigwana na serikali gose wizara ya obochenu aiga ase county ya Kisii. Bono bakoenekia ayo ritukure igoro nigo oyore omoteneneri wekiombe gose omoteneneri bwa bateresa koroiga ase county ya Kisii ase erieta Ronald Nyakweba anyarete kora omoigo oyo naboigo ase bono bateresa o barogetie omogokobo ase bagoteba bakoiranirie serikali ye county ya Kisii mbuya mono ase ogotegerera ebirero byabo. Tunashukuru sana kwa niaba ya gavana wetu Mheshimiwa Paul Simba Arati na sisi timu inayofanya chini yake, tuko na furaha kwamba tumeweza kukubaliana Kenya National Union of Nurses ambao wamewakilishwa na Deputy Secretary General kutoka Nairobi, na tunashukuru sana. Tumekuwa na changamoto ya mambo ya wafanyikazi ya nurses katika mahospitali zetu, na kweli tumeona kwamba ni jambo la busara kuweza kukubali ama kukubaliana na kurudi kufanya kazi. Ili ni watu wetu hapa ambao wanasumbuka, ni kina dada zetu, kina mama zetu na watu wetu. Kwa hivyo tuna furaha kubwa kwamba tumeweza kuzungumza, tumeweza kuelewana na hatimaye kukubaliana kwamba mgomo wa wafanyikazi wa nurses uweze kukoma ama kukwisha ile warudi kasini kusaidia watu wetu. I am therefore happy to say His Excellency the Governor, tumemzungumzia asubuhi, is very happy and appreciative of what has happened. Nasi kama wafanyikazi tuko chini yake tunafurahia kwamba mgomo umeweza kukwisha ili kazi ianze, tusaidie watu wetu. Tunasema ni asante na ni asante sana. Sasa watu wetu wafurahie na kazi iendelee ili watu wetu wasisumbuke. Asante. Of the Fourth Estate, I'm Morris Sopetu, the Deputy General Secretary, Kenya National Union of Nurses. I want to take this opportunity to thank the office of the governor and the county government through the office of the DG for seeing it worth to convene the meeting that we have had since yesterday to today, when we have come to sign a return to work agreement after having a strike that commenced on 13th of this month. I want to say that we are grateful because it's a good gesture from the governor himself to have convened a big team involving all the stakeholders and the authorities to bring us on the table, and we have had a very good discussion. And I wish to say that we have realized that some of the issues that we had just needed good and timely communication. And therefore, going forward, we would like to request that we have such meetings when we don't have crisis, so that issues that we can settle without going into disputes or crisis, we can settle them and remain partners at work and serving the people of Kisii and helping the governor to deliver his dreams in healthcare. We want also to request that timely communications are done, and this is through the DG to the governor, because they have a caucus of COG where they sit. That COG should communicate and coordinate some of the issues that we have that deals with function of the national government, the county government in time, so that we are not left with a lot of doubt that sometimes make us call strike. Otherwise, I want to promise that as nurses of Kisii County and nurses of this nation, we are going to engage every now and again in amicably having resolution to our issues in time, so that we don't go into strikes and crises. Otherwise, we are so grateful, and we want to extend our appreciation to the governor through the DG. Thank you so much.
I'm Moses Irianga Onkenke, the branch secretary, Kenya National Union of Nurses and Midwives. We want to say thank you to the Kisii County government through our DG for the engagement that we had since yesterday up to today. Today we have reached an agreement, and we hope that what we have agreed is going to be implemented. So as a branch secretary, I declare now that the strike is called off so that our members to resume work immediately as we engage other mothers, because the government has shown a goodwill and we want to engage. So the deputy governor, we appreciate your time, and we would like to engage more, and this is the spirit we want. Once we have called a strike, let us engage as soon as possible before it kicks off. So thank you, members. We wish all the public that as from tomorrow to come and get services in our public hospital, and we are sorry for what happened. It's normal in terms of labor. Thank you. Engana yokwana no moyo anene mono ase chinsemo gose wizara eri yobochanu naboigo goso ase amagana ye chisemi bono ekero chisukuru chinyinge anene mono korwa ase ewodi ya Busamaro egotoka ebunge ya West Mugirango ime ye county ya Nyamira okoria buya ase machibu ya matemu ye kirasi gi 12 ayo mwako eta nigo bono chisukuru chinyinge chabire chikorwa ebirero ase bagoteba nigo bono obokoreri bwabo bokotwara obokongu anene mono ekero bono aborokigo batabwati chinyomba chire chingia chioburaro amache akobora ase chisukuru naboigo okobora wechi laboratory naboigo amangana ande amange bona bono ogotahiteka wechi para nebinto binde binge ebyo chisukuru echo chabiri chigoteba mbiri gokore emirimo bia ebyo bikoreta omuchando ase abaorokiwa naboigo nonye naboibori bari babwate abana ase chisukuru echo oiga baibori nigo baboriwe banyare konekinga bakaniri abana babo school fees erio konekinga abanyorire konyora amasomo asenchera engekirano Fatgad igisemba kuro ase ebunge ya West Mugirango me county ya Nyamira na yakubwatia nonye chisukuru chinyinge gochengera amachibu amayaya matemwa a KCSE nigo chisukuru anene kurwa ase wadi ya Busamaro baisokirie na kwerera imechando eria bagwetera ane birasi bitu bisaini birasi tubwate biribire igoro ane kara wana bakuragere bakotenda siku kara bakuragere wana yabichari nengakie embretwete barisiko wanto ekonyore hall yabayare ko babyasana kurwase eskuru ye secondary ya Nyachururu egotoka ebunge ya West Mugirango nigo babwate oboremerwa w'inyumba y'uburaro y'abana abamura asebono bagutumya enyumba ya mabati eyo erimaminja nerikiko boigo nigo baremeire ne laboratory egati yemechando ende emenge buna akwerera omwarimu omonene w'eskuru eyiga Nchenkana Dimoturi principal ya Nyachururu PG secondary school. The school now is a triple streamed school. It was streamisato as abana of 520. We still need the boys dormitory. Naende naonta kitego asante so mheshimiwa Steve Mogaka MP West Mugirango, because now the promise thing in the course of this year kwenye oratory dormitory yabamura itotobwati. We are eagerly waiting for it. Isegocha nabego konya abana, because right now dormitory babwate igere ya mabati, which is not recommended by the ministry, lakini ende ministry ya toala wete isingenje konyora tuanyore the funding igiye chiwocha. Eskuru yende neria ya Kianginda egotoka ewadi eyo ya Busamaro ase barabwo babwate omuchando bwa mache batabwati enyumba y'uburaro nonye neyemo chipara chindonge echo chiwika eskuru eyo anene asingaki yembra egati yemechando ende menge urigeri buya buna matokeo itabera mayakuru myaka ya 3 abaibori abange banyarire guchaga kurware bako kaganga tubwate boarding kandi school yeitogere ede school bona yabere challenge enda sana ase konyora
abana kurware nonyo konyora abandi bari batete kusoma gaiga bari konyosinje tubwate tomu Kubatekana na machibu ya matemwa amanene nigo eskuru ya Nyachururu barigetie emin ya isano ibere nechinukta inye abwase eskuru ya Kianginda baikia emin ya isano isato nechinukta isano. Jina naitwa Oscar Kagali, principal wa Kianginda Secondary School. Imekuwa matokeo bora na hii imekuwa an improvement kuanzia 2022 tumekuwa tukiimprove gradually. 2024 last year tumepata 8.5393. Hingo reporter ya Getembe kurwase ebunge eyeiga ya West Mugirango egotoka imeye county ya Nyamira Njefatgad Hisemba. Na gutigana nayo kurase chiseme ni gobono ngukwira guika ase amangana ayebigambiro ekero obono abaralia kurwa ase orogongo rwa Gusii ritko rigoro banyarete konyora amaigerio kurwa ase ekiombe kirigio korenda abasaiti kurwa bali babwate gose babwaterani nebina ase ebigambiro au bono ekiombe kirike manyakanete na Witness Protection Agency ase omono bwikenya morero neganga yokona na amaigeria yaiga guchase abaralia no koine kinga chinchera gose chinchera chokorenda abasaiti chanyare comment kana igase orogongo rwa Gusii elio koine kinga bali bagucha babakirori ase ebina au tibari konyara gosiria amagimabo gose kubwateranirwa nemichando ende ekero ebina ebyo bigenderete ase ebigambiro au ime eyense. Calvin Oredi, mkuu wa kitengo cha mahusiano mema katika idara ya kulinda mashahidi nchini Kenya. Tufurahi sana kuja hapa Kisii County ambayo pia inahusisha Nyamira kuweza kuongea na wanahabari katika eneo hili ili waweze kupata ufahamu mwema wa kulinda mashahidi nchini Kenya. Na tuwajua kazi ya wanahabari ni muhimu sana kuelezea wananchi wote ambao wako katika eneo hili wakiwa na tishio lolote, na hao ni mashahidi, wasiwe na hofu na shaka, watupigie simu wapate ule usaidizi ambao wanatakikana, na mambo ya crime huku uweze kupunguka, kwa sababu tunaona kwamba mashahidi wengi kesi inapoendelea huwa wana ule uoga wa kwenda kutoa ushahidi. Sasa tunapokuwa hapa tunataka tuwapee hakikisho bora kwamba wasiogope na wasitishiwe tena. Tupigie simu na tutafanya kila tuwezalo wapate ushahidi ambao watakikana, ili kesi zilizo mahakamani ziweze kuendeshwa kwa muda unaofaa na haki iweze kupatikana. Mania paradia wa Gusii turase afisi itoga igatukoroka Kisii Media Hub sitwabwate training na abasana baita barusakoro national government igari ase edentoka Witness Protection Agency bagocha bakwegerera haki ya witnesses and bakorenda nga bari basereri wa mapikima gimabo babe safe babe secure derinde basi ya mapikima gimabo so barenga iga members yane bare 30 bari kuwakilisha abandi baminto ndikanyara masomo au kuwakira organization ya serikali kuko yakiranga ndiamo ndikwa basabirenga na inde bache baicha abandi rinde members gutigana nayo ase egati yebikorwa biri bikogokerwa na mwanya wanto ngamonege korwa kemo korwa ase eward ya Sensi ekinyoro kia Itare ase bono umumenyi wechinsemecho manyakanete buna Jeremiah oyo onyarete kwagacherwa enyomba yoburaro inabo igo inse yoburai bwaye oyore omobunge gose omo MP wechinsemo cha Kitutu Chache North county ya Kisii omosike Jafet Nyakundi ekirobono abamenye bechinsemecho bagokeire egetambukirekyo nagoteba umusacha oyu gose Jeremiah tarabaka gutwara ase akorara ase egeka egetambe na sensemo ya Itare yegotoka imeye ward ya Sensi ase bonge ya Kitutu Chache North
imiye kaunti ya Kisii asa bamenyi bense miga bagendete kogokera gitambukiro gyokorosibwa kubororo wa Jeremia bogotoka ase junction ya Itare no kong'urerwa epara ya kurwa Itare kogenda Nyakenogo wikase nsemo ya Nyanchogu inse yoborai wo mujumbo bomunye umuske Japheth Mukaya Nyakundi gitambukiro abange babo bagokera initially pale yenda agaitekire ene ari umuchumbe atoroseriri itang'ani twarorire oburabu bw'omuchumbe witira se pale yatoroseri moroche ngerami kare aigobora robombu arengo anemete yatu akabekire twaitira pale yemanyikarete ng'a itarachari ari ya Jeremia naende koruguri ya Jeremia kani abana ba Jeremia bari gota babike metega iga mete yarenge mata twagecha twarosio buraro mpaka muda wano gaikire goikerega umwishimi gwachire okoraki achire gutubikira itaracha y'ikisasa igori tang'ani ndamwirani ng'ambu ya mono asega asia tokoreire muno muchumbe manya arenge para ye county government lakini sauri twarera mono otororera mabera okorereki otoroseirie itaracha asinse meiga mwaro monene bobomenyi na bana boda boda nigo abange babo basirie magima watekana no kubwaterenigwa hase mibasokana au hasobora roboiga na abande koirwa na mache na mono chingaki chabutuko ikikerete umuske Nyakundi kobeka chibese na koene kebuna warosigwe eriko keania ebikole bingabune biga oboigo bunencheremo yokubaikiraniria magendero atabete tubwato mogoko tabetu atoroseirie para kimuranje ande tokoenda etundu bari na erensari twatambuka buye taracha buya abangi nabagaka na kimorote bamwiraniria Nyakundi ng'ambu ya mono na kolira gocha kogenderera kumubwatisia na koene kebuna bagenderere kumusuguma erikiranie ekirenga kya asoborai ebatokweraniria omwesimi gwambu ya mono ekiagere bare yekonyeto chandete titori goeta yani na pigipigi nemete yakabekirwa ororo twamwiraniria mbu ya mono sana umuske Japheth Mukaya Nyakundi negati yababunge kurwa serogongo rwa Gusii abagenderete kokoromo kya kigima asi chinsemo chawa sokwenekeria baminya magendero ubuya bubwenete okobigwa gochasi chibunge chinde eria bamenyi boigo bagokera magendero kureiga se county ya Kisii litrane ngoruku Daniel Untiri boigo rituko rigoro nigo obono abawaziri bari abachore banyarite gwitabirano gochigoso ase ebirogo ao biri babete bagochoro bachigochaka gukora emirimo aya magega yo gukorerwa ukounenkiwa amatuko abere bona koira nabo igo kero bono banyorekanite ng'a nabo bagochaka gukora emirimo chibichecho obuna chikobwatia. At order number 12, which is that taking into consideration the findings of the Committee on Appointments in its fourth report on the vetting of the nominees for appointment as Cabinet Secretaries, laid on the table of the House on Thursday, 16th January 2025, and pursuant to the provisions of Article 152(2) of the Constitution and Section 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act, Cap 7F, this House approves the appointment of the following persons as Cabinet Secretaries. 1. Honorable Mutai Kagwe, AGH, Agriculture and Livestock Development. Honorable William Kabogo, Information, Communication and the Digital Economy. Honorable Lee Kinyanjui, Investments, Trade and Mancho morigiri inare go kuinyorenga oroboti orokoro ase chinsemo chiricha sensi no buraro obware kwa gaja nabo igo ekero omusekeito Daniel Ontiri atarete gochorora abamenyi bono nigo bagenderete gochengera amangana bunayo sibagote bange para yabirige ko bimbe asa matuka mange korene bono inse iyo burai bwaye oyoro mobunge we constituency iyo ya Kitutu Chache North omuske Japheth Nyakundi na negetinga asa yo banyorire oburaro gose daraja egoiteka magega yokoba no muchando ase amatuko amange ayo naro onabwate mambi yabono ase ayatekire chinsa 12 chabono mambi nabo igo korende ekerongo konyorenga rit koria rero tuchigotwara abageni babiraiga ase studio gukwanera amangana yokorenda bali bakoba kirori gose abasaiti ekero ibina ao bigenderete ime yechikoti kyombe kemanyekanete buna Witness Protection Agency
ni kiombe kekoene kinga abantu bonsi bari bakonyora babwaterani gwase amangana ayebina tibaranyara konyora umuchando nde bwensi kero ebina bigenderete mbache aiga ase studio eri tunyara gukwanira nchiraki abantu abaiga bakorendu nande ngakiki gose mbindaki bikogera abantu buna abaiga bagani oborendi korwa ase serikali erinde banyara komenya obugima bwabo buna muntu onde bwensi gori tukoria rero tuchukukwanira amangana y'abasaiti nande nchiraki bakorendwa gwetera ase kiombe ekio kerense ya serikali yeito ya Kenya igono gwateri bagari abene riego chikoba na intwe ase umurobiro yiga hoika ekero torache koyo kora nabo igo nogo konyorenga na mange agenderete ase ebirubo biri biechigosori kero korigereria abuna bono ekemina no kirige tindi giachani gose gechi insecha Africa nigo bono kero kyo yasugetigwe gocha umutinyo ogatano na gatatu kyabonete ko chigo cheso umutinyo kabere korende ngichigo korekana umutinyo gatano na gatatu nabo igo amangana bunayo nagenderete korigererwa anabasaki baito nabo igo ekera sekero nkoko yaretera tore buna agwateka aiga ase ichi rituko riarero ninchigo so ase ichi gazeti nabo igo komoreka nga narali ale aroro nigo ngoko boria nga chinse mochiri cha Facebook abogoso ase simu yawo origererie Getembe FM oso Facebook comment section omanye ayeningo kai kwambatire korwe mambi yabono nabo igo ekerengereri kiago nkeri kibuno yoiga ambassadors Verad Omoria tai agoteba good morning to you na inde mbuya mona sana napo okobeka babiri batatu kubarigania ase omorobiro yoiga eri tosange asenjira yobwa mokigima babtuva agoteba good morning locked in from Nairobi Kenya Mathare North iko sawa area 3 bia mono sana hoyago tebana korwa Mathare North egotoka ime ye county ya Nairobi nigare locked in abo nabanda banke bari bagendete kuba ime yo morobiro kuna bono iga Evans Mogusu no are ime yo morobiro nabo igo Isaiah Nyatundo Mosongo bagoteba no bare tuned in abande bagote bare locked in nayo tarantebia nsemo kichiri kwambatire kuri mambi yabono nabo igo ekerengereri kya ongereki ngokwariganire ase omorobiro yega bono mbate Paul Obuya nabo igo Pink Jenny bagoteba wako ndani hadi mwisho mbuya mono sana kendera koba ime iyo morobiri chinsa chabono mambi ekero lituko iriga rejuma richagete ase inchira ere iyo chinguru kegima kosa ase inchira ere iyo monso kegima ase gika kere bosio nigonda che korigereria chigazeti litukoria rero ase ngo kuboria nga tobosoka genande ekiagira chigazeti nchibwate amangana mange anene siasa eye kokubwaterania ye omo Kenya gose aye buna mwanyagetinge nabo igo 920 baritori ase chinyomba choborari ase igo tobasa goska Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi Eduka ya Euromart Supermarket nigo yakoreteire ubwansu asebagorosia emigati emiya babwate umugati uri Euro white bread which gramu chibi inye Euro white bread which gramu chibi ibere Euro mandasi boigo chiquini cake chibuns birthday cake so chi cake chichinyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintu biria bichicho abuna tissue, papers, serviettes, pick detergents, igati yebinde ebinge. Nkoni bari chindagira nebinyuwa. Bunabono, bwate omuchere, chidengu, ebiskuit, chisoda, chichuiz, namabuta yugukaranga, ase omagori ayisekegima. Semeri yobochenu, bwate ebintu na basir boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobabwate
chibinto buna file brown cover ebitabu chikaramu crayons egati yabinde ebinge toy chanda buno nabokonyora ebibyonsi asuko batalira ime yensemelia ya nyabite ime county nyamira kusoba kiresimi ase enamba 0781111555 Yolomat Supermarket asubwansu nambagoli amaya minyoka. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ekionga kiamamogusi. Ine nubwatu musangerekano uligetiko genda asobwangu nigali egwikia bwangu nandebuya no uligetiko genda ni yamati yao asumuchunde egara uchikwegokya nabamati bao ine nubwate 88 utegetiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egara o download app ya buki kuroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asoligetiko genda asiri gulirigi ya kwetani golirinde lyonsi abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Ubabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi ne chinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chiamate ebiro nabasani ase egekekemo. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best n'enyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tuka kire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungiya egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitarigiga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyomo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo muberone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu
amangana maya naya ni gobaretire emashini yekerero ye driving simulator awo asi aborokiwa bagosomera nyumba batari kogenda ebara banyone asi chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange na bukubakira isini asi namba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving asi obogendia obuya. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate emeyega gose nuganeti emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yemanyekaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emeyega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende ngokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase bare roche gesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464. Getemba Television ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ndatengo tebi ga makopio engombe ye ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe ye nigo okochikwa letika siko ya tweri pakaba gumbangali bono ndatengo tebi ga kokokonya pitata ndato minyoke immediately gale so muchito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bana no mogondo ligeli to ko gendo ko na malioko yoko siye kenyambi iga right and direct mogondo ko very clear ya Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agrobet ego tir na kerege ntoke ko rukio pole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisi town chogo esikati kiri aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda aso mochito bosongo aiga farikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kode mapema sibe ng'ombe. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 66 na bwigo nechi 86 na bwigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub nigo bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyore imeyo mucho musongo ase baraya sunika migori otara ikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sarano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sarano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet.
Gitemba Television ekionga kia Mwamogusi. Peak Dental Clinic nenya gitalia kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalia nige kurubo kale bwensi asedi goldense kegima mbambwate nsema sabana bakobutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabo nendo bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building aselirongo lire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust Waigo nabo nyoro gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke Waigo nabo nyoro gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Gitemba Television ekionga kia Mwamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your life. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka.
Getemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics nigo bono yago keirie rigori riechitile cha Twyford ichio bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemeronge bere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabol buna bono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid, gypsum cornice, filled fables, mabwate double corner shelf, a towel rack, scrap holders, soap dispenser, naboigo shower mbabugate birengo nechi type au. Ebinto bya plumbing Beyonce P. Bunabono, PPR female, PPRT, PPR stop valve, valve sockets, PRS, generator mbabugate type Jones P, submissive pumps, drill mbabugate type Jonesy, bench vise, meter saw, Anson scales, naboigo mbabugate water tap ochonsipi. Simiti, chuma, water tank, water pipe, amabati yechi type ochonsi. Emesumari noego toka eyubugachi ne yamabati. Nigobago toka Cansons Plaza aseparena na ya Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education, expansive playgrounds to nurture co-curricular talents, a safe, modern boarding facility ministry compliant, reliable modern transport services for every learner. The 2025 intake and admissions are now ongoing. Hurry and secure a space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 078-089-4411 or 0728-722-255. Elimu Academy, educating for eternity. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 chuka gose asechishilingi elwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyolere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aselikulirya mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyolera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyolera Zuku Smart Plus Package na chishilingi elibweyemo na 99 niko okwenyolera Zuku Classic Package nabo igo elibweyemo chimisano na 29 asekera umutenyi enyolere Zuku Premium Package. Nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chini. Series nechi movie Noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shows na tweva enyolere TV ya unampeya Getemba Television Network Channel 38 aseti package chiga okogora kwenyolera Zuku decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building usena bogwa kesi migwetera sechi number 0739332468 gose na bogo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya Kisi Migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetera se number 07140672
023 bwigo nabo ogusanga munintu gwetras chinamba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000. Zuko, life got better. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Karibu sana na indekire tugenderete umurubiriga obwetwani ya Getembe rituko ria rero rituko ria Ijuma rituko abanya sabato bagenderete kwarigania sabato gose rituko ria borio gusasima ria nkiona boigo kiro tukurigereria aya genderete iga una abona ase chigazeti cha rituko ria rero mwate gazeti ya The Standard area ya People Daily, gazeti ya Daily Nation na boigo ya Taifa Leo ase muna konye na kumanyiri ntochugo twara bageni kewika chinsa ibiri igoro ryo tugereri naki abantu baranyare korendwa korwa ase obokoreri gose korwa ase okorwa obosaiti ime yebigambero kero kende konyora ng'abantu abange mbao boete kotene nako bakirori ase eki na kindi gionsi ese keri bagoteba ng'a nokorenda gose nokoeneki ng'a mbara chikonyara emechande yonsi ekere ebina bune bikonya korikwa bokonyora ng'a nonye mubasokano obeire ase para konyora abantu mbatageti kogenda korika nonye statement ase keri bagoteba ng'a amang'ana yega yebigambero omonto tari komanya naboranyore gokobwatigwa nse chinde chionsi gose ekero kwamanyekanire ng'a naye gwachete koba kirori gose koena na obosaiti ase ekigambero kwanyora ng'a abantu mbare bagokoria igo bono ekiombe keraroro inse ye serikali ya Kenya kiombe kimanyekanete na Witness Protection Agency kikwegerera abantu bari bakwenda bachikorwa obosaiti abamanyi nabo igo abanene korwa ase kiombe ekio mbabera iga ase studio rituko ria rero erio tonyare gusanga amange naho igo kirongorigereria ase amang'ana iga gose mitandao yetu ya kijamii buna bono chinsemo cha Facebook baraiga abange bagenderete go tune in ase buna bono Isaiah Nyatundo Mosongo aira no goteba ng'a Syokimau is listening agotenga abantu bari bakoro chinsemo cha Syokimau egotoka chinsemo chiricha angen ana Kitengela ose county ya Machakos agoteba ng'a nigo bare tuned in. Frederick Ogembo agoteba good morning from Nakuru City tuned in biamono sana. Andrew Matunda live Nyamira Town imea top 6 Salams Club biamono Andrew. Alex Mauti agoteba kutoka Marokisi County nategea pamoja na babangu mzazi David Mauti Nyakweba. Asante sana so go tune in nande asa akoirana goteba ng'a niga goteba ng'a noari meyomorobiriga bwetwani ya Getembe asendo chabegire hashtag entindi gabu agoteba na etwani ya Getembe nabo igo Roda Ruth agoteba ime ya Getembe TV from Gulf Jeddah good morning agoteba ng'a Roda Ruth is watching with you mbiamona sana Roda Ruth ase okoba ime yomorobiriga wetwani ya Getembe bono rituko ria rero kirongorigereria ya chigazeti iga ntibwate amang'ana au buna bono amang'ana a siasa nare aroro nabo igo amang'ana ya yebigambero nare ase chigazeti chirituko ria rero buna bono nebwate amang'ana ria gokwanera ng'a obokurumia obo nene mbogendete kwenekiwa ase ekiombekeri gose orosagi rore ime ye serikali rwe judiciary orosagirori rotenete amang'ana yebigambero gose yabona chebina onsi aiga ase ensi ya Kenya bono koreng'ana ne gazeti ya Daily Nation yerituko ria rero ring'ana rimwe morigoteba judiciary under siege ng'a bono njira judiciary ogosoro sari orosagi rwa judiciary rokorokana nigo orotari gokora emiremo buya bono nigo
ronchokananirwe na mang'ana amange useru abwateranigwe na mang'ana amange korwa ase abakenya nabo igo abanto ao abo babeire bakolalamika ng'a orosagi oro tirori gokora emeremo obokurumi mbogenderete gotara ase judiciary nabe bwate sibicha cia batano na babere bari abanene ase ekiombe ekio kia gose orosagi oro rwa judiciary ase goteba Supreme Court judges ngabona bari kurase ekoti enene ya Supreme korwa ase ntumobwate omunachebina Isaac Leonola nabo igonto bwate Dr. Smokin Wanjala, Philomena Mwilu, Martha Koome, Mohamed Ibrahim, Njoki Ndungu and William Ouko at the Supreme Court building. Ekero obare obosio obwa magacho ari ye koti ya Supreme. Ebicheyo nabere ase gazeti ya Daily Nation asegotebana what started as a social media fueled protest against alleged graft in one of Kenya's most hallowed institutions has snowballed into a push for removal of some of the country's most senior judges. Ngabona amangana achagete buna nechi complain chinke ase mitandao ya kijamii ekira obona abantu ao babete bagwesoke na goteba ese ekigambiro ekiga gose judiciary negenderete kunya kuikirania amangana atari amaya gose owanchererigwa kubwatekana nokoena no kwa maaki nabo igo ebinte bingi amangana ayo bokurumi ase ekigambiro ekyo nigo bono yairire ase bono abantu abakenya bange bachakire goteba ng'a abaiga gose abobisa abaiga bagokora ase judiciary bono tibobonete ko baroro ekiagera judiciary nere bonete koigirira abakenya nere ebonete korigirira ng'a richiko riabwatiwe gose ekigambiro kiakorire emirimo ase nchera eng'ikeranu ase eng'encho nkibwate obosibore bogwetenenera aiga ase nse ya Kenya korende ekero gitaraba kigwikirania amang'ana buna ayo gose nande gotoka ng'a abobisa korwa ase ekiombe ekio mbabwateranire na amang'ana buna bona yo yobokurumi nigekorete bichembe ase abakenya ase eng'encho ekigambiro naki kebonete kogambia abantu gose abobisa korwa chiwizara ao korwa ase chinsemo ime ya serikali baria abakonya koenekia amang'ana yogwanchereria amang'ana yogotabwatia richiko korende bono barabo ng'a abobisa mbare egati yabo barabo batari gokora koreng'ana nerichiko gose koreng'ana nechira chiri barete ekero bagotianiwa goswa ase chabisi sagotebana the Judicial Service Commission is now set to convene and discuss the elephant in the room petitions for removal of judges ngabona ikiombe ekio gochikere gokora igikaro kia bene yogokwanera amang'ana ya abara igati yabana chebina bali barabe bakurusigwa ase abisicho following months long attacks by a section of senior lawyers and litigants over alleged corruption in the corridors of justice ngayega nigagocha magega ya chiloya chinene aiga sinse ya Kenya gwesoke na goteba nigo bono abobisa abaiga korwa ase judiciary babeire bawikirania ebikorwa ebyo byobukurumi ng'a ekero batete koenana obokoreri gocha ase abakenya nigo obakobwata amaki gose bagosaba chibesa gose bakanwa bagamba ebina ase nchera yogwanchereria gose gwanchereria abari bakanete aboigo page ya kane nere bwate omugano yu ase nchera eng'ikeranu ese bwate bicha yaye oyore omo Chief Justice Martha Koome Secretary, some lawyers have called for a resignation over allegations of rampant corruption in the judiciary. Ngabono abanachebi nagete nigo besokre na gotebana oyore omonene we ekigambiro gose omo Chief Justice Martha Koome anyare gwetigia emirimo ekiagera taranyara kora etimu yaye erie kwena no bokoreri gochia ase abakenya gose ase orosagi oro agoteba ng'a nigo arigiriretie abande bagendete goikirania obokurumi korwa ase chiabisi echio chinene agotena Koome judiciary is under siege as graft allegations abound. Judicial Service Commission says that there are currently 73 petitions for the removal of judges, all of which are at different stages of processing.
ngabono ebina gwetania 53 73 petitions ngabona abantu nigo bakobiri amarora abugucia ase obusi bw'ebigambiro aiga asense ya Kenya ekero bagotebana kiombe kiga ya Judicial Service Commission abantu mbari gusia abobisa mbari bagokora kurwaro babonete gutigigwa emirimo kubwatikana ningana eyo babiri bagokwananga obukurumi bagendete gutara asinjira etari endonge ase orusagioro rwe judiciary money for justice ngachibesa eri konyora obwene kose konyora obokoreri kurwase ekigambiro. Lawyers have been complaining about judicial officers asking for bribes to issue favorable rulings. Na nakumanya nigo bono abaloya abo kose abanachi ebina abo batebire nigo abobisa kurwase orusagioro bagosaba chibesa eri obanyara gweterea ekero bako na chekina kianyara koenera gose gokora gwanjiriri ochiase ori obwate ebitoki igonga nande gwikira oboniga ense ya Kenya nabo kero kendora agenda obusi obwekigambiro onye tubwate ebitoki tokonyara konyora kiao tokonyara gokorerwa obwene ekiagera nande nonye kigambiro kenene ose aba obisa bari batenene tamangana ye bakorigereria ebigambiro iga asense ya Kenya bokati bari kobwatia richiko nigo chibesa chigokora emirimo igo namang'ana makungu agenderete ase orusagioro ase bono ekiombe kiri kia Law Society of Kenya gekoragwa nere Faith Adhiambo na kero kigenete korwa gukura bagoteba ng'a eserikali gose orusagioro rwe serikali bono tiraba oruikirano nande ndori gokorera abakenya koreng'ana nerichiko nabo igo nebwate amang'ana nde buna bono ese gukwanera amang'anari yechibasari eng'usananere egati yore omo controller of budget omusubati Dr. Margaret Nyakango nabo igo n'abagavana cross each county asinsi ya Kenya aiga kubwatakana n'eng'aneri ya guse oroboti iri okorire Margaret Nyakango arigete ekera bono abagavana batatakiri gochoka gwa chibesa chechibasari echo bagocha babwatoka guse gochase aborokiwa me yechi county aiga asinsi ya Kenya bono epeji ya gatano ni bwati omugano abwese goteba bursaries agency offers to chair counties state talks ngabono kiombengere gesokiri eliyo kwane kinya kiachire kora egikaro kirachiko korekana egati yaba governor kurigereria mang'ana yecho sacheche basari nabo igo ne serikali tutebe buna bono kurwa bose omo controller of budget ne ekiombe gose abarai bali batenete amang'ana ye budget kurwa ase serikali enene ngabone kiombengere gesokiri kige uchikorigereria amang'ana ayo nebwate ebicha yaye oyo manyekanete buna Sadia Kontoma esegoteba Intergovernmental Relations Technical Committee Vice Chairperson nere ori gukwanera abararia kiragoteba ng'ikiombe ekio kianyarire gwesokia ngechikwane king'a kiakorire kiaraire egeikare ekio ekiombe ekio kimanyekanete buna Intergovernmental Relations Technical Committee ekio kirachikorigereria na ukoigwana kwabere egati ya omo controller of budget gose eserikali enene na boigo abagavana kwene kinga banyarire konyora ukoigwana igoro yechipesa icho cheche basari asa abagavana bange bono niko besogetie na goteba egetambukire ikio goseri ukerio niko ribwate rirarete omochando omonene esikere bagoteba ng'a nonye chiserikali cheche county nchibonete kwena na chibasari gocha ase aborokiwa bare ase chisukuru me yechi county chiabo ase negende totana directive Dr. Nyakango tells governors they need to provide agreement with national government to draw funds gabono oyiga ogo control budget enigo anyarete kotebia abagavana babonete kwana na amarube akorokia goseri city korokia nga serikali amane yabanchire kurusi koegwa chibesa kurwa ase ikiganja igie serikali. Governors say bursaries are a social function for both levels of government. Naba governor na brawe bagenete korwa okorera kwabo kose egekuro egetindi bagoteba chibesa chichi bursary njiganiri ase kira ekerengo kose
kiwango gia serikali neba ne serikali ya county neba abuna bono serikali enene nigo baganete chibese icho chinyare kubwatukwa eri obaena na chibasari igonoroche nga ingane yu ye chibasari kurwa chichi kubwatukwa na bagavana yabere gekoreta amangana kose engusana nentindi ekera bono abagavana bagendete kunya kumumocha Margaret Nyakango asoko basabanga baka baigwe amarube kurwa serikali akubanchera banyari kubwatukirwa chibesa kurwa asti ikiganja gia serikali nabo igo ese page ya gatano narimo igazeti ine ya Daily Nation ne bwato mukano igese goteba Kawe Kaboko and Kinyanjui get cabinet nod with Mount Kenya rider ngabono ase igati yaba waziri bari abaya babete bagochoro n'umurai wense bono ntumubwate oyiga umanyakanete buna mutaikawe bari barenga ase serikali engoro ntubwate mutaikawe nabo igo Kabogo na Lake Nyanjui ekero bono banyalite goitabirano ngamba chigochaka gukora emirimo ese goteba appointments Wetangula led committee brushes aside 14 out of the 16 petitions against trio nominations ngabono kariki kyanyarite kurawonere omuspika wibunge nene omusike Moses Mbasika Wetangula nigo kyanyarite gutuguterare kose kubeka kando amangana aria unabono chi complain chiri chatomete kucha ase committee eyo gekuborigwa nga abaiga batatu ekero barenge ase serikali engoro amangana nare atanyarite kobaga goikiranibwa ngabono ase egati iyechi complain chiri chigetaro charenge komine isano nemo nigo 14 chiabegetu kando nabo igo oyore Moses Mbasika Wetangula gakora ikiombe ikyo gose geikare ikyo kyanyarite kurigereria nabo igo goetia bachikoba aba waziri akanyara kwane kyanga mbago seba ikiombe iki gikanyara goitabirana nga mbare buya barakorere abakenya emirimo ase chiwizara chiri bagochora committee wants the three against serving the interest of the populous region in the country bono umuchando monene oraiga noringa abaiga nigo bakoro ase orugongorori rwa Mount Kenya bono ekero igikare ikyo nga kyanyarite kuba oko kyanyarite kuba onyo nga mbachi gokora emirimo bagwanjereria kose bakweneria amagenderero gucha ase orugongo rwa Mount Kenya ikiagira nao obakorwa eyo siasa entindi ikiagerekera omurai bwense areko genda kubarigia nigo amanyite n'orugongo rwa Mount Kenya abakorwa nainde kiro barachi gokora emirimo nokubo oria gwaito gose no gusaba gwaito nga bakora emirimo batari kweneria abakenya gose orugongo ronde rwense mugano ye page ya gatano narimo omanye naki igikare kyo kyanyarite kuragwa n'omuspika w'ebunge nene Moses Mbasika Wetangula kyanyarite kubaitia aba waziri abachore bachake emirimo aiga ase serikali ya Kenya kwanza siasa ndentindi nande tekoera na boigo page ya gatano na kabere nebwate amangana y'ababunge naro nsiasa erorore ntindi sekoteba MPs push for pay rise shelved after demos okay new SRC team ababunge nigo bono nande bachakire gusukumanga chibesanchire bare komento gusenkomento barenge meshara konyora abasaye ba Gen Z batarachaka gukorukurubekana engaki eyo konya nande ababunge batebire komento barenge chibesa ekirengo gete ekikiarenge egatiye nganeri yagechiti abasaye ba ekegori gya Gen Z bagasoa ase chipara korende nainde bonega nigo ababunge bagenderete gusuguma kabisa bamento chibesa echo cyanyarite gose engane iyo gitambukire gya nyarite gutuguterware kubwatekana na mabali enegetiwe mutinyo gatano narimo mwakoita nigo bona ababunga baiga batagete bamento chibesa echo nande ekero bono banyarite goitaba abarai gose etimu eya ase ekiombe keri getenendete meshara yabakori emirimo iga sinsi ya Kenya kemanyekanete buna Salaries and Remuneration Commission ekira bono nande yanyarete konyora omodeneneri omoya omanyekanete buna Sami Chepkwony oyo oetaroro ekero Melin ekero oyo konyororo omosubati Mengich
anyarite kurwa ase kiombekio igo aba bunge barabumbatagete komento emishara segotebana remuneration. Kenyan lawmakers are among the highest paid in the world. Ngebono aba bunge imeyense ya Kenya nabo bagwakanwa chibesa chinyinge gose ebare gati ya ahise enseri egwakana chibesa chinyinge uchase aba bunge ase ensengima igo ngachinse chinyinge ntokoteba nonya Africa yoka chinse chinyinge aba bunge mbali gwakano besa chire igoro mono una aba bunge bari asense ya Kenya bagwakanwa emeshara eri igoro mono. So whatever lawmakers say House had an antagonistic relationship with the previous commissioners over pay and perks. Nga nigo bono abana chiebi na kose abaiga bakorosia machiko ababunge batebete nga nyombeyo nigo yabwate umuchando gose ngusana nentindi nabarai abo baba bakobera emeye kiombeke ga kiemeshara kimanyakanete na SRC gose salaries and remuneration ekero kiare korawa nere mengich igo amangana na mangi siasa nentindi egendreta abo asi ekiombekyo pono esegoteba na commission new SRC team approved abantu batano na babere babekirwe abaya ase ekiombekyo kyokorigereria emeshara y'aba Kenya aigase ensi ya Kenya. Mugano yo page ya 5 na 2 gazeti ya Daily Nation na boigo kero nkorigereria page ya 4 ne bwate na rosia sentindi esegoteba na Sudi oyuno mubunge o Kapseret omanyakanete na Oscar Sudi esegoteba na Sudi sues Morara for defamation in social media post nigo anyarete komosoera usiko moira obusibu wekiga niga anyarete komosoera oyore omusaya omoke nandi onyarire ko tema gakonya kumurika serikali mono asense meri ya magenderero omanyakanete buna Morara Kebaso oyo oberika gutare mitando kirakonya kumurika amagenderero ayo serikali yabete gikoria ira gwikirania kolende etara ayikirania wono mabungo uyo iga okapseret Oscar Sudi niga muswarete nga bono omosariri rieta gose oretire bichembe yo mabungo yo gocha ase aba Kenya ayega nkobwatekana ne post gose ebicha eyo Morara Kebaso anyarte kubeka ase omutandao ye omutandao X ase account yae nabo igekera anyarte kubeka omusao yomo ororekanete kare na Sudi omubunge Sudi ase chinsemo gete aiga sense ya Kenya nga omusao yu niko arenge egati yabasaye bari barenge gukwana kegima ngakieri iya akorobekana wa Gen Z anene muno mutinyo gatano narimo last year June nigo omusao yu amanyakanete na Kenya esekeria rekoteba usatenenete bokonga goteba nga abasaye mbamanyete richiko nabo igo mbamanyete kere serikali etari kubakorera buya kore no musao yoga tatenenete asekeka kya matuka mange niga bete kagukira eyo yerete nanda Abakenya bagachaka gutwara obwo basare nende akarogana gakonya gwakachibicha nabaraigete kurwa ase serikali ya Kenya kwanza bono korengana nebiche yo omo Morara Kebaso anyarete kubika nigo ebicheyo korengana na Oscar Sudi etarenge engia ngabono nigechete koreta ebichembe yo mubungo yo gochasa Abakenya korogana nga mubungo yo nero tumegete ne serikali ya Kenya kwanza elio koene kinga omusao yo onyale gosaigwa imeye serikali nabo igo gotiga kora abasaya bande gose kuba obosemia igoro yo kumureka amangana ali serikali egenderete gukora mukano uyu kanyore page ya 4 egazeti ni ya Daily Nation yeritiko riarero na hoigo egati yaria mange agenderete kororekana iga nibwate omugano oyo mubuko ichane kurwa ase county ya Embu nibwate omugano aiga akero bono omusubati oyomo oyo onyarete oro muburaka nende otigarite no mwana oyomo bono anyarete konyorana nde obukongu bonde egotebana all gone in 14 years Joy's journey of pain and resilience a series of unfortunate events. Joyce has suffered tragedy after tragedy and church leader says she needs all the help and prayers to pick up the pieces. Omusubati oyiga Joyce nigo anyarete konyora omochando
ekero bono omwana oye anyarete gosiria obogima bwaye gose omwana oye oyo konyatigarete nere bweka anyarete gosiria obogima bwaye. Omwana oyo omanyekanete buna Georgina anyarete koyia ekero obarenge nyomba korende na Joyce omosubati oyo gose omoburaka oyo iga niga agenderete konyora obogweni ase enyagitari enene ya Kenyatta National Hospital. Ekero bono egotebekana ng'a nigo Joyce oyo niga abwate abana batato nabo igo na omogaka oye korende ekero omobasukano onyarete gotokia nigo Joyce oyo iga niga abana baye babere basireti obogima bwabo nabo igo omogaka oye agasiria obogima bwaye ase omobasukano. Korende ekero Joyce atigara na omwana oyo omonyaroka oyomo nigo naende omwana oyo omonyaroka omotienyi oyo iga ewiki eyemo bono anyarete gosiria obogima bwaye ase anyorete amasambe amabe kegima. Nabo igo Joyce oyo iga niga agotebekana ng'a nigo are omoburaka naende niga are entakana ase bagotebana. That's not all. In 2012 Joyce lost both her parents on the same day. Joyce oyo iga bori baye basirete rituko erimo naende akaba entakana. Nabo igo agaika omogaka oyo agasira na abana baye bagasira gatigana na omwana oyomo. Lakini bono nigo naende omwana oyo atigarete nere anyarete gosira bono nigo iga koreng'ana na egazeti eye egotebana she is orphaned, widowed and childless. Bono ekero ng'a omorai oyo omokoro ase ekanisa ya SDA anyarete goesokia na goteba ng'a Joyce oyo niga abonete gokorerwa amasabo abene nabo igo goikwa ang'e mono na abanto ekiagera nigo hali yaye gose anyarete gotigara ase abe omonto otabwati abaibori atabwati omogaka atabwati abana naende tari ng'a tanyorete bana nanyorete abana batato korende basiririe amagima abo. Omogana oyo ore obogoichania mono ase egazeti ya Daily Nation ya rituko ria rero. Omogana oyo nigo bere kogotara ase emitandao ao abo bono ase amanto gose abanto buna abo tokobabeka ase amasabo. Abo igo epage ya gatato nebwate omogana iga bw'omorundi oyomo bwa epikipiki ng'a man's 12-year ride from bodaboda bikes to becoming lawyer. Ng'aki omonto oyomo ase anyarete koba gakoendia epikipiki korende bono nigo are lawyer. Oyo ore epage ya gatato ase egazeti ya Daily Nation ya rituko ria rero. Negati ya mange ari arororo neng'ana eri y'omowaziri bw'amang'ana ay'obokoreri ime ya serikali omanyekanete buna Justin Muturi oyo bono eng'ana yaye egenderete koba kegokwaneka mono anene ase ewiki eye korwa rituko ria Jumapili ekero achagete gokwanera amang'ana ya abductions gose ogochererwa kwa abanto abake nabo ikonya koraga eserikali ebiara nigakwanete amang'ana matindi aywo bono agenderete konya gokwanerwa gose agenderete koreta siasa nabo igo ribirira ritindi ase abakenya nabo igo abarai egotebana Cabinet Secretary Muturi talks of political lynching by state officials. Ng'a bono niga agoteba abarai mbare ime ya serikali batakire konya batagete bono komoita gesiasa fallout. Kotu Secretary General Francis Atwoli tells Public Service Cabinet Secretary to quit and join Gachagua. Oyo tenete ekiombe keri gekorwanera obwene bwa abakori emirimo ase ense ya Kenya ekiombe keri egia kotu omanyekanete gose oyo ore omoriki bw'ekiombe ekio Francis Atwoli nigo anyarete komotega omowaziri Muturi anyare gwetigia emirimo erinde asoe ensemo eri yoyo kabeire omorai bw'ense omokoro Geoffrey Rigathi Gachagua. Sing'encho niga agoteba ng'a amang'ana ayo yogotasika eserikali nabo igo ogokwana amang'ana yokoreta yokoimokia ribirira ase abakenya tari aye eng'encho anene mono korwa ase omorai buna ere oyo obeire omorai ase ebinto ao buna bono ekero arenge omospika nabo igo ekero arenge omo attorney general gose omonene bwa amachiko aiga ase ense ya Kenya. Igo Francis Atwoli niga amoboreti Muturi anyare gwetigia emirimo asoe ase gose asoe ase ensemo eri yokwamererania na eserikali. Nabo igo nekero nebwate ebicha yaye Justin Muturi abo
ekero bono siasa entindi egendete koenekiwa kera abakenya nabo iga baraibande abange bagendete koboria ningi muturi aganyete ataringe gokwanera amang'ana ya ogochererwa ekero omwana oyo momoranyarete kobwatwa bono ang'e emetienyi 5 na 2 koera gose korwa omotienyi osito omwaka oria ninki agocha koiyokeri eng'ana eyio chingaki buna echiga naende epage ya 10 nebwate amang'ana korwa ase ewizara ya obochenu ase egoteba akot nebwate omosubati oyomo ore egati ya abasubati bari banyarete gose egati ya bari baganeti obogwenia bakanyara goika ase amagacho a Afya House erituko oria moisonde gose erituko ria Jumatano ekero banyorete ng'a omoroberi oyo iga bwa obogwenia Social Health Authority gose SHA toranyara koba kogokora emeremo bagoika chinyagitari ekero ase ekero batebwa ng'a besa nchirasoa ase chi account chabo gose besa nchirasoa chiranyare kobakonya banyore obogwenia ase chinyagitari echio akot bono niga agoteba I wouldn't state to storm Afya House yet again ng'a bono nande tinkoirageka gose tingonyara kweng'usa nabo ngoika nande ase enyomba amagacha yo Afya House. Mother of 3 dismisses reports doing rounds on social media that she was paid by politicians. Nigo bono abete gakororekana ekero bono abakenya abange nabo igo abanasiasa abange besogeti na goteba nigahakanire korete bichembe y'omoroberi oyo iga osha gose abanto aba bachiete goika ase amagacha yo Afya House nigo bakanetwe eri korete bichembe ng'a ewizara y'obochenu teraikirania omoroberi ori buna yariete eira korende oyo nigo ebicha yaera iga ase agoteba ng'a takoiregeka gose takonyara gotiga nande kogenda arore ekiagera naganeti obokonyi naganeti obogwenia chibesa nkwakanare gocha ase omoroberi oyo nigo erakanire ng'a takanire na monto onde bwensi ere nobwene bwaye akorwanera frustration. She says patients are tired of being taken round in circles by SHA staff. Ngabona abaroire abange nigagoteba ng'ere nigakowakilisha abaroire bari batanyara goika ase chinsemo echio chia gosasa amagacha yo ase omowaziri wa obochenu akobera amagacho a Afya House ase agoteba na abaroire barosire goika nyagitari ekero ase ekero gwatebwa ng'a omoroberi oyo iga toraikerana gose omochando norororo gose kero kende gwatebwa ng'a esystem niga ere ense batebire ng'a abaroire bono barosire na boigo ntobwate amang'ana a siasa yende korwa ase amang'ana ari ya abanyanyimbo gose ase ensemo eri ya abanyanyimbo epage ya 12 ase goteba Bungei Resila moved in first major changes by IG Kanja bono oyore omonene bwa amanyanyimbo Douglas Kanja nigo anyarete gokora amaomba onchoreria ase ensemo eyo gose ase abanyanyimbo ekero bono anyarete kong'ania abateneni ba abanyanyimbo korwa ase ebituo ao gose buna bono ekaunti ya Nairobi oyo omanyekanete ng'a Adamson Bungei oyo obete oyo obeire omochief police ase ekaunti ya Nairobi gose oyo obete gakobekirwa amamocha amange engaki eye iga abanyanyimbo ime y'omochio Nairobi babete bagotumia chinguru bobe gocha ase abasae ekero arenge kororekana gose abakenya batebete niga are omwenenu kobwatekana na keri abete gakobwatoka chinkwa na chintindi ekero ase ekero are konya gotuma abanyanyimbo ng'a barusia abasae bonsi pi bari bagocha gokora okorobekana ase etaoni igo bono Mr. Adamson Bungei oakirwe transfer korwa ase ekaunti ya Nairobi nabo igo Dr. Resila Onyango nigo amonchoreri aye gakoretwe ase ensemo eyo ya abanyanyimbo nere oyo ore omoteneneri obo omosike Douglas Kanja gose omo inspector general Adamson Bungei nabwateranire na amang'ana amange ande abakenya abange nigo babwate obororo nere kero arenge gotuma amanyanyimbo korwa ase ekaunti ya Nairobi anene mono korwa bari ba Central Police bagenda kong'usanana n'abasae gose gotumia chinguru chinyinge kobakiria abasae bari bakorobekana negati yari tobwate ase ensemo y'obochenu rituko rigoro mwancho omorero ngokonyora ng'a nkorigereria twarenge amang'ana aya agenda based violence bono epage ya kane ase egazeti ega gose ekero korigereria ensemo eri y'obochenu egoteba
healing the wounds of abuse. Ngabono kubweni amaute y'abantu bari babeire bakunererirwa ase amang'ana yega chisegi cheke nyomba nabo igo gusa amang'ana yega yokurwanirira chinguru ase chi family sekoteba a day at a gender violence recovery center. Ayana mang'ana mange nga gender violence, out of 8 survivors 6 were under 18 while the youngest were 2 sisters aged 3 and 2 years old. Nga ekero kurigereria amang'ana ari iyo bonerere gose okorwanigwa kwa basubati okonyora nga abande nga egati ya batano na batatu abo babeire bakwegwa bakonyi batano nomo nigo bari insi emyaka 15 igobona ekoroke nga nande abasae gose abanyaroka b'emyaka emeke mbagererete guchandika ase chinsemo gwetera asa mang'ana yo ya abuse nabono mang'ana y'echinyomo cha bwango mang'ana y'echi yogoitwa mang'ana yokoigwa marito ekero obara abana bake gose bara abana b'eskuru igo ng'a ekero abantu abaiga sabasubati abaiga abakoiru recovery center ese bagochikonya koegwa obo wene nabo igose gokorera mang'ana aria counseling nigo konyora ng'a basae abake bari nse emyaka 13 no obagotokarora mang'ana yaiga yokunererigwa ase ekero nagendererete ande buna konye nagotebire nche naye nabotogokora mang'ana yobonereria ase chinsemo negati yari are ase amang'ana y'echisemi bono nebwate omugano igase gotebana abarimu bari nse ekiombekeri ya Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET nigo bono bagosereirie gochia gochaka gose gochia gotiga gokora emeremo ekero bagoteba ng'a eserikali tirabwatuka chibesa gose chibesa chiri 48 billion nchirabwatuka gochia ase chiskuru batena KUPPET threatens to have schools shut if funding crisis persists. Ngonye serikali tirachikubwatuka chibesa echiga gochia ase chiskuru bono bari nse ekiombeke iga anene muno abarimu bari bechiskuru chechi secondary mbari uchikogendera goswa ase chiskuru kiagera besa nchiyo chikonyara kogendereria chisukuru ayo konyora page yo mwerio se gazeti ya Daily Nation yerituko ria rero nande ne bwato mugano goteba ng'a aboroki wabange nigo basiekereiru gose batanyareti goswa ase university ekiagera chibesa nchiyo. Hundreds locked out of universities on finance wars. Education uncertainty persists over release of funds by government. Ngano nyabaruki wabari bagoso ase university bono eserikali terabwatuka chibesa eyo yaretire eng'ana goseng'usana nentindi nabo igo yaretire omochando asaba ibori nabaruki wabo babwanete goswa ase chisukuru otebanga eserikali ero nigo ekumirie ningi kiabeire serikali tetageti kubwatuka chibesa gocha ase chisukuru ime yense ya Kenya anene mono ase university nabo igo chisukuru chechi secondary ayo nigo agenderete koreta obokong a huge number of first and second year students yet to report to learning institutions. Abarukiwa barasomwa ko mutangani noyo kabiri Meju University baraso ase school ekiagera serikali tirabwatuka besa nande kero kurire nonye ekiombekirigio koena na chi loan kia kemanyekanente buna help na kero kio amatuka bwango iga nigo gekunyoru kubwatuka chi loan chirigo chiase aborokiwa bono mochando nigo gendete kwenekigwa ekiagera omotienyi oyo ndocho oetanire omotienyi ni rero tori chitariki 15 na ibere korende ya warokire ng'a aborokiwa bange tibaragenda ase chiskuru nabo igo ase obwango mono kerongorigereria amang'ana yaiga are ase chigazeti chiga nigabwekaine buna bono igazeti ya The Standard nero yerituko ria rero ebwate omugano se page ya 5 wiki ya 5 oyo gukwanera amang'ana y'ababunge koboria ng'a bamentwe emeshara ekero engane yanya leteko bake gotuguterware kobwatekana no kurobekana kwa basae segoteba MPs live up to their laundry tag yet again. Rubber stamp roll. Members of the National Assembly have no problem giving Ruto the nominees he picked without much consideration.
putting to question their role in the appointing process, even as the president hopes the team will not only steady the Kenya Kwanza ship but also deliver the plan. Ababunge mpaka nitikomento achivesa nainde bono batwarire umuchando kiagera ekero obagokorera ababunge guse abawaziri abachore nonye okunengiwa rero tibari konya gupinga ekero murai wense achorire abantu babonete guswasa serikali rero ekero baikiri bunge mbari konya kurigererwa mono guse mbari konya gukorerwa uburingo ria matugo buna matugo aetire ese goteba nga mbari ko barenga gusimba isaine egento keraroro no gwetia ababunga abaigana boigo komogokio murai bwense iri kone kinga plan gusimira oberiri serikali bwate yanyarire guikirana ayo ni garese page ya gatano narimo wiki ya gatano na kabere oigwe naki murobiri kyo yega barukiringa araba stamp roll ababunge barabuni go bararoro bakirori nabo igokwane kingari umurai bwense aganeti onyeka kwenda busibwe bunge aetigwe batari gutwara muchando onde bwensi bono nga MPs live up to their laundry target again nga barabuni go baroro igasi yabo no gwetia abantu bune serikali eganeti umugana uyu ekazeti ne ya The Standard eyo bwate eri ende oyo nyora sinjira yo bwigirano nabo igo Mbadi walks a tightrope as he proposes to increase a budget to 4.3 trillion. Ngabono, oyore umwaziri w'ekiganja ye serikali nigo umanyekanete muna John Mbadi nigo agocha koene kinga gusenga nigo bona batekerengererio kyogo chigokini budget yo mwako oyo igagwika trillion inye enuguteisatu 4.3 trillion. Kiro kurigereria iyo mwaka oyo nigo yarenge 3.8 trillion ekiro bono oyo arigetinga nachi komenta budget eyo ike chibesejo igo ere ngana enkongo nande yogo entindi kegima mugano yore page yakane wiki ya gatano nabo igo ne bote mangana ari yebigambero segoteba Judicial Service Commission to consider plea to kick out Koome and 8 judges ngabono ekiombe kiria Judicial Service Commission gose egekaro kerigie kurigereria amangana ye judiciary mbache gotwara egekaro yo kurigereria nga amaene omo Chief Justice Martha Koome nabo bande mbanyale mpabwanete kwa isiko na abakenya abange usebarayi abange nabo igo abana chebina babiri bakuboria mugano uyu page ya gatano na kabiri igazeti ya The Standard eri tukoria rero ne bwate ayande gaiga ase gati ya bari babiri bagochererwa ase goteba abductee I was beaten, stripped and starved oyo nigamanyekanete buna Bernard Kavuli igati ya bari banyarite kugochererwa nabo igo akabwatokwa magega yogo itera ayare amange kirabona goteba ng'anigo ari goitwa ikirasekero orusi wa chianga nabo igo oteso atarenge koegwa ndagera page ya gatatu igazeti ya The Standard yeri tukoria rero onyoro mugano oyo ase nchira engikirano mugana ari estekero kurigeria mugana EHSemi page ya kabiri gazeti ya The Standard ngotebere nga KCSE graduates in limbo over varsity placements ngabono abaiga bakorete amatemu a kirasi ge 12 nigo babwato muchando igoro yengana yogochorero gose ekiombe kirikia kemanyekanete muna kirige ko bachorera chiskuru au gose keri bagotumeka gochora chi university nabo igo chikozi chiri baranyare koira nkera anyara kobakonya ekiagera chinga kinjigenderete kogenda bono nigo batigarete batamanyeti esi gose mwerekio ki ebako bwatia inero egazeti ya The Standard yeri tukoria rero ekero ya People Daily nero egoteba nende nebwata mangana iga mange ayoye kiombe ya Judicial Service Commission egoteba na how Ruto built abduction squad nebwate amangana mange nebwate ayo ya abduction nebwate aya babunge kero batagete pamento mushara otana fatten our parks agreed MPs tell new pay team ngabono bari ababunge nigo baborire kiombe keke ya
igia kikurigireria emang'ana emeshahara igastensi ya Kenya gusaigia SRC bachikobamenta emeshahara. Ne page ya kane ngotebere ikokwanirira mang'ana yogochererwa segote after disbanding special services unit, President assembled a lethal team drawn from police, DCI and military to crack down on dissenters, claims a rights crusader. Ibwata mang'ana yogochererwa nabo igona kiumurai wense anyarete kubekamo abantu gose bikundi byokwaneking'a abakenya bali bakoraga serikali ebyara banyarire kubwato gose gukirigwa asenchera yogochererwa. Page ya kane gazeti ni ya People Daily. Na ibwate amange bono ayo aya Adams Bungei kurwa ase koba chief gose omotene bw'abanyanyimbo ase county ya Nairobi osegotana Bungei and the police spokesperson promoted in shuffle nga nigo bakine tugo ebirogo nonye bachenje tugo nigo banyarete gukinwa ebirogo. Mugano uyu nori se page ya 14 nabo igo ne bwate amang'ana y'echisemi segotebana Kuppet rubbishes grade 9 rollout. Ayo na ya y'echisemi page ya 5 narimo gazeti ya People Daily aseng'encho yebiro kirongorigereria egazeti ya Taifa Leo yerituko ria rero nigo ebwate ring'ana rimwamu rigoteba baraza la wanasiasa ngabono cabinet kose cabinet yomurai bwense eyebwate abanasiasa abatindi ekero bono liaretire gose yaretire libirera linene asense ya Kenya. Kinyume na ahadi ya awali, rais ageukia vigogo kumsaidia kuzima mawimbi ya uasi. Ngabono ko maminja yeireri umurai bwense anyarite koria nigo bono anyarire kubarigia abantu bari baramokonye kwenekenga onyare gukanyama amakali ali akurwase abakenya. Nebwate bicha ya umurai bwense ekero ebwate omowaziri oyo omoya bono mang'ana ari communications William Kabogo nabo igo nemubwate Lee Kinyanjui na Mutai Kawe, Opiyo Wandayi, John Mbadi nabo igo Hassan Joho. Ng'ani gatumire abarai bali bataringi kuigwana sama tukamagega bono eri kwenekinga amagani ari aye gose serikali ya Kenya Kwanza kiraniwe ase chinsemo ase enseto ya Kenya. Mugano yo enyore ase egazeti ya Taifa Leo page ya 2. Nebwate mang'ana mange mnabona Ruto Raila kuhudhuria kongamano la uwekezaji Nyanza na nebwate amang'ana mabadiliko ya wakuu wa polisi page ya 2. Wakenya wengi wamekata tamaa ya makazi ripoti page ya 3. Nabo igo maafisa wa county igizani baada ya stima kukatwa na KPLC. Nebwata mang'ana ya stima ya Kenya Power kunya kubutorekera sekero nabo igo nebwata mang'ana kora chinse chiri chama ikesegota na Israel yaua watu 46 baada ya mwafaka. Igo na mange ari ase chigazeti chiri tukoria rero nabo konyorera chigazeti icho eri okomanya narari agendrete nabo igo kogendera kwemanya amange zaidi. Ekirongorigereria iga naraiga gotebana good morning yagoteba oyo momanyo nyancho korwa chinsemo cha nyanchonori are ng'ano murugio ezipora agoteba tigabokie naba nigagoteba ng'a nigare imeyo murobire naba iga ochoke machoka nabo igo Nyamori Mogadisho onyoni William Mekenye chairman wechi radio Riari Mosioma omochokoro nyanchoka kakatamu nabo igo omosori bwegesusumbia mono sana mumanyi nigo atebrenga abo nobare ime iyo moroberio bweri tuko oria rero nabande abange bagende togotonyora ase chinsemo chiri cha Facebook kirongo konyorenge nambe yeito yesimi 072644 7367 nabo korikari uko charoro nabo igo tumanyere tega chinsemo chiri tobwatite koro nande ninki gosekerengera kia ongere ki gochaiga ase studio ndo chaiga Victor Omondo miyenda nera gotanga watching live from Nairobi Kilimani oika aria hoteli ya Buga Womondo na mwachange family bategerete buya kabisa hadi tamati na wagotebanga au boigwa wabakimani Kefa tu ya Fred Nyandeka
Musori Boyge Susu, Susi Riruma White, Boniface Mokamba, Honorable Ondieki Maganga, Teresa Omboka, Ndochera Abanga Bigete Gabuna Vini, Engenangeni ya Grace, Sheila Kemunto, na Boigo Agatagi Getembe FM. Mbia mwana sana sokoba ime iyo morobere. Dipon Asanya, agotevana Uncle Dipon ndani ya nyumba. Good morning to you Dipon. Alex Mauti, kurwa Maro Kisi, kwenye tuamonyorire, na Boigo, oyogani gagotag Jenny, Moreka ka Jenny, oyo Victor Omondo Miyenda, niga komotag Jenny. Bia mwana sana soko gendera kuba imeyo morobere, oigo muna kwenye na otebirichi, ikachinsa ibere, ntoche komotwara umagene igase studio, torigere linchera kia bantu bari bakona vaena na obosaiti, asi obosibwe bigambero, bakonyara kwa uwo bolendi voice ine, elio kwane kinga abakenya bonsi bakorirwo boene, na boigo eserikali yarendire abantu bonsi, kurwa ase bari bagutumika chinguru bobe, na boigo bagokora obunereri, nande bagenda busyo kubwatia abasaiti, na boigo kubakora chinguru. Igo tutwara abagene igase studio, tusange asinchira ere eyo wa mokema goko bole tobastaguska koenda ase mutumuko oromoke ere onchikoirana aigase studio na yande amange. Getembe Television ekionga kiamamugusi. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busyo ne aye omwibori kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Igitumela asensema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotobwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design asetobwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirera muretu mwanu anyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa gotanga kwansi ere busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na bego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya oswase program ya kusibisonye tonya kwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yaye igaso ogwanja kwa ino abayibuli kumuranje tikanto tiga bana ababerenga tikatoba tukase school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injibwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utokonya matukani mutu asamange na bogwaka esimgwitrase chinamba 0726 588558 gose 0708330000
asigo ayire na kwenyorera obumanye iri wibekiri bagarirya asinsiga yo kwerwanirira. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Eduka ye Euromart Supermarket nigo yakoretire ubwansu asebagorosia emigati emiya babwate umugati uri Euro white bread which gramu chibi inye Euro white bread which gramu chibi ibere Euro mandasi boigo chiquini cake chibans birthday cake so chi cake chi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintu biria bichicho abuna tissue, papers, serviettes, Apic detergents, igati yebinde ebinge. Nkoni yabari chindagira nebinyuwa. Bunabono, wate omuchere, chidengu, ebiskuit, chisoda, chichuiz, namabuta yugo karanga, ase omagori aisekegima. Semeri yobo chenu, babwate ebintuna basir boda, sunlight, geisha, meningai, nechinde chinyinge, semo ilia yeskuro, ni gobabwate bintobuna, chi file, chi brown cover, ebitabu, chi karamu, crayons, egati yabinde ebinge. Toy chanda, buno nabokonyora ebibionsi, asuko batalira, ime yensemelia, ya nyabite ime county nyamira, usoba kiresumi ase enamba, 0781111555, Euromart Supermarket, asubwansu, namagoli amaya, nyoka. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwatu musangerekano urigitiko genda asobwangu nigali egwikia bwangu nandebuya no urigitiko genda ni yamati yao asumuchunde egara ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate otegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egara o download app ya buki kuroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asorigitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonsi abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi na chinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chiamate ebiro nabasani ase ege. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo tukakire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwere yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaliga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu ncha samarieta nkoro kwanongaki ana rwaleta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinga konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubero ne ntamanyete
na wenete asamange bakiresimu gwetera seche namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best, kutanga mbuya, kubwa, kubwenia. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga yobo manyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire e machine yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondo Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate mejega gose nuganeti mejega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose go komboya tarera Baffatents. Baffatents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune mejega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase mejega yonsi boigo nkorosi abare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosi abare CNC decoration sase binto au abuna kubutora chi black sheet, korosi merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia maragoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226466 Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ndatengo tebi ga makopio engombe ye ga yaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntoma engombe ye nigo okochikwa letika siko ya tweru pakaba gumbangali bono ndatengo tebi ga kokokonya pitata ndato minyoke immediately gale so muchito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited Enokem Agrobet straight wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu we kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bana no mogondo ligeli toko gendo go na malioko yoko sibike nyambi iga right and direct mogondo ko be very clear Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba Enokem Agrobet egotiri na keregento ke korukio bole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisi town chogo esikati kiri aje bono konyora
enokem agurobet ase eduka jabe nene mapema enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo ayekoraiga sibe ng'ombe yote kochango kobe mapema sibe ng'ombe. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub neye moya chiduka echichikona ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yao yani furnitures aseligo lya mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo igone chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo igone chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubyo olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imbeyo mu cyobusongo ase barayasunika migori otaraikasenya gitanye lya yanyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igoba kurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterua amaino asebalia agoge ya Kenya Women Finance Trust boigo nabo nyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabo nyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enoti sana ibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano na ibere isano nemo inye isano na isato kianda inye eyemo isano na isato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments because we are ladies. We know we have equal opportunities
When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your life. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Sha Ceramics nigo bono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi koni bwa chishiringi chimisano nebere nemirongo ebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigo bakoni ya chimabol buna bono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo echechi floor MBF pyramid, gypsum cornice, filled fables, mabwate double corner shelf, a towel rack, scrap holders, soap dispenser, naboigo shower mbabugate chibirengo nechi type au. Ebinto bya plumbing Beyonce P. Bunabono, PPR female, PPRT, PPR stop valve, valve sockets, PRS, generator mbabugate type Chonsi P, submissive pumps, drill mbabugate type Chonsi, bench vise, meter saw, Anson scales, naboigo mbabugate water tap Chonsi P. Simiti, chuma, water tank, water pipe, amabati ye type Chonsi. Emesumari noego toka eyubugachi ne yamabati. Nigo toka Cansons Plaza aseparena na ya Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics bwegorera sirigurianse. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Kila nafsi na Tarari kwa Rudia Kirubo Maincha. Yaro mwana nyagosira mogona motaroki na mura ondari. Yaro murugi o Joseph Maincha Aunga. Yaringi na Charles Ombui Aunga, Helen Kemunto Maincha. Yagosira Jen Nyakundi, Justus Atuti. Yagosira Richard Maincha, Gladys Maincha, Abel Mogaka. Yaringi na Biara Alice Okioma mo Principal Nyachichi. Yagosira Julius Orina, Stephen Mausa. Yagosira Florence Wakarima Thuo. Yagosira Veronica Nyaboke Oseben, Ruth Nyaboke Nyangau, Nyagosira Osimo Kamanda, Felicitas Kasidi Malecha, Nigarekorera ya Mr. and Mrs. Okioma Batombe, Mr. and Mrs. Mageton Somu, abari Nyagosira, Mr. and Mrs. Huo ba Endarasha, Mr. and Mrs. Priska Nyangau, Mr. Alexander Kamanda, Mr. and Mrs. Malecha Gusale ba Vehiga. Yarigina Koro Felix, Nelson, Lillian, Masi, Oyaro, Arnold, Cynthia, Nick, Alan, Pasi, Kevin, Keith, Valentino, Edgar, Daisy, Ivy, Sandra, Gatiabande, Abange. Nigare, Nina Kororia, Eugene, Ethan, Leviga, Ariana,
Sasha kati ya bande abange gari kamati ya Nyagusira Bikeri, Nyagusira Ntabo, Nyagusira Kwenge, Nyagusira Kerubo, Rebecca, Nyagusira Nyekenyanya, Nyagusira Bisiba, Naomi, Teresa, Joyce, Teresia Nyabonyi, Rudia, Kemunto, Esther kati ya bande abange gari musubati umwabo ondari Mogona yori Nyagusira ondie Kisagwe, Joyce Nyanchama, Mura Menecha yori Nyagusira Mutaroki, Nyagusira Nyangwara na Nyagusira Nyakonde. Ale mukamo muri umwabo Nyagusira Nyangau Aunga, Nyagusira Osuga Aunga, Onkunde Asuga, James na John Asuga. Gare bamwabo abazabeti abondari abo moyo kati ya bande abange. Gara ni gweritko lijuma tariki 17 mutinyu mutangani umwako yiga 2025 Nyekuro Village Ogango Sublocation Central Kitutu Location Manga Ward Ase County ya Nyamira. Kitamba Television Tarengreito. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Bakoina na obosaiti ase amangana yevina au ase vigambero au igo magenito veritkoria rero oikiraiga ase studio na ndentu nyare kumurikira ekiombekyo kimanyikanete na Witness Protection Agency aiga ase NCA ya Kenya. Tunyare gwetire mitandao yetu ya kijamii ni namba eyo yaito yesimi ase inchira ere yabene kelima tiamwarigene magenito ochaiga ase studio Mr. Good morning. Good morning to you. Umeamkaje? Amka salama labda wewe. Ningependa uambie mpenzi mtazamaji jina lako na unafanya nini? Asante sana kwanza kwa kutukaribisha katika stesheni hii. Kwa majina naitwa Calvin Oredi. Nafanya katika idara ya kulinda mashahidi nchini Kenya. Natufurahi sana kuongea kwa wananchi waelewe idara hii inafanya kazi gani. Hii ni idara ya serikali ama? Hii ni idara ya serikali. Watu wengi hutuuliza kama sisi ni shirika la kijamii, lakini tumeanzishwa na Act of Parliament Witness Protection Act 2006 Cap 79. So sisi ni idara ya serikali kamili. Naam. Ile jina ambalo linajulikana la idara hiyo ama ile vile mnaijua, watu wengi wanaijua? Wanajua kama wakala wa kulinda mashahidi nchini Kenya. Yani Witness Protection Agency. Naam. Homo ncho murigereria igora chigo twagarari tukoria rero tutume Kiswahili guse lugha eri ye Kenya mborero ikiagera mugeneta igase studio na bata bebuya ase erungeri yeke guse igo na turatumia Kiswahili guse Songo. Mr. Calvin, mnafanya kazi gani sasa kulinda mashahidi namna gani? Asante sana. Watu wengi hasa huuliza nyinyi hulinda mashahidi vipi? Ama mwafanya nini? Kazi yenu ya polisi tofauti iko wapi? Nilivyokuelezea nilipoanza, ile act ambayo ilituestablish ilitupa specific mandate ya kazi ambayo tunatakiwa kufanya. Na kulinda mashahidi kuna namna nyingi. Kuna wale mashahidi wa kawaida ambao
maybe idara ya upelelezi ama koti ama ya mashtaka inahitaji hao mashahidi, lakini sisi kama idara tunalinda wale mashahidi ambao wanahitaji ulinzi maalum wanapoenda kwenye koti, yani special protection. So kazi yetu ni kushirikiana na idara zingine kama idara ya mashtaka wanapopeleka kesi kotini ama mtu yoyote ambaye ana kesi kwenye koti, na kuna yule shahidi ambaye yahitajika kupatiana ushahidi, lakini yuahofia maisha yake. Na kwamba akienda kwenye koti wale ambao ni wahuni, yani perpetrators of the crime, wanaweza kumtafuta na kumdhuru. So sisi tunapojulishwa ndipo tunapokuja na kumpa ule ushahidi unaotakikana. Naam. Whom do you consider special in your services? Obviously huyo shahidi ambaye ako at risk. Because uelewa kwamba kwenye koti hata jaji anapotoa hakimu yake yeye huangalia ushahidi ambao umetolewa. Tumeona kila wakati unasikia kwamba kesi imetupiliwa mbali kwa vile hakuna ushahidi wa kutosha ama shahidi hakuweza kupatikana kutoa ushahidi unaotakikana. So ule shahidi ambaye ametishiwa tunamuita primary witness. Kuna wale shahidi ule amesikia. Tunapofanya uchunguzi wetu kuna wale shahidi atuambia nilisikia Tabitha alikata mtu na panga. Lakini kuna wale ambaye alikuwa kwenye hiyo eneo ya uhalifu at the scene of crime. Sema nilimuona akikata mtu na panga. So shahidi kama huyo ana tishio la juu zaidi kuliko yule mwingine secondary witness. So the primary witness ndio mteja wetu. Kwa sababu yeye wale ambao wahuni ambao wametenda hilo tendo wakimpata huyo watamwangamiza. Na wakimwangamiza kesi haitasonga mbele. Naam. Why do you do all those? Okay, mnasaidia huyu shahidi ama mnasaidia kesi iendelee? Sisi kwa kazi yetu tunashirikiana na idara zingine za serikali, na mara kwa mara hautatuona kule mbele. Hata kwenye magazeti wasikia habari kuhusu kesi fulani, lakini ni nadra sana kusikia ile kesi iliweza kukamilika kwa usaidizi wa shirika la kulinda mashahidi. Tunafanya kazi yetu, tunasema we work covertly. Kazi yetu ni ya tunasema chini ya maji, ya confidential. So kwenye kesi inapoenda kule koti, si tukiambiwa kuna shahidi huyu na ni muhimu kwa hii kesi, na tuona kwamba anaweza tishiwa akienda kutoa ushahidi kwenye kesi fulani. So sisi tumchukua huyo kama mteja wetu mkuu, na tunapomchukua tunahakikisha kwamba tunampa ulinzi unaofaa, na si yeye peke yake. Ako na familia, ako na wale watu wa undani kwake. Na katika uchunguzi wetu mara kwa mara si huona kwamba ukichukua ule shahidi peke yake, tishio pia litadhuru wale wa ndani wa kwake kama familia, watoto wake, bibi yake. So tunapomchukua kwenye hifadhi, tunamchukua yeye na familia yake. Ile tishio isitokee kabisa. Na ni kwa nini idara hii ikaanzishwa? Umuhimu wa idara hii kuanzishwa, unapokumbuka mwaka wa ile terrorist bomb ilipofanyika 1998. Then kuna ile ndege ya Waisraeli ilipoangushwa kule Kikamba la Mombasa. Sasa matukio kama hayo yalikuwa ya ugaidi. Na washahidi wakati huo waliogopa kupata ushahidi kwa maana kesi za ugaidi ni kesi ambazo zina threats mingi. Sasa serikali ikaona kwamba ni muhimu idara ibuniwe ili ipatiane ulinzi ule maalum. So kubuniwa kwetu ni kusaidia katika kesi kuendelea kwenye kesi kama hizo. Tena ukumbuka mwaka wa ile post election violence pia kuna watu wengi wako kutaka kutoa ushahidi, walihofia. Na idara yetu ilipoanzishwa
ilikuwa ni kusaidia kwenye kesi kama hizo. Tena kusaidia justice system pia ni sababu nyingine ambayo tulibuniwa, kwa sababu kesi mingi zikienda kwenye koti na kuna mashahidi, kesi inaanguka. Ilianzishwa mwaka gani? Kitengo kilichoanzisha kilikuwa cha mwaka wa 2006, Witness Protection Act 2006. Lakini kuanza kazi kwake mwaka wa 2008 kukakuwa na amendment, kwa sababu ilipoanzishwa ilikuwa katika State Law Office, AG's office. Lakini waliona kwamba haingeweza kufanya kazi kwa uhuru unaofaa. So hiyo amendment ya 2008 mwaka 2008 ikafanya kitengo kikawa huru 2008. Lakini sasa mwaka wa 2012 ndipo tulipata shahidi wa kwanza, the first witness, 2012. From 2006 hadi 2012. Yes. Unajua serikali wanaweza buni sheria kwa vitabu na mpaka kuwe na zile zinaitwa regulations. So the regulations zilipoundwa ndio zinafanya sasa ile sheria kuanza kufanya kazi. Yeah. Why does it happen that Wakenya wengi hawajui idara hii? Kuna sababu nyingi ambazo zinafanya Wakenya wengi hawajui. Moja ni tunavyofanya kazi yetu. Tunafanya kazi yetu in a confidential manner. So watu wengi waelewi watu wanapatikana wapi, ofisi zao ziko wapi, tunaweza wapata kivipi. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kufanya kazi na mashirika mengine. Tujakuwa tukijidhibiti vilivyo, lakini katika strategic plan yetu tumebuni mikakati ambayo tunaitumia kufikia wadau kwenye justice sector. Na moja wao ni kama wanahabari. Juzi tumekuwa na kikao cha wanahabari jana huku Kisii na sehemu ya Nyamira ili kuelezea kazi tunayofanya, na tuna imani kwamba wanahabari wana jukumu kuu la kujulisha wananchi. Tena jambo lingine ambalo tunafanya ni kuhusisha wadau wengine, other justice sector players kama judiciary, mahakama, ODPP, ofisi ya mashtaka ya serikali, kuna EACC, shirika la ufisadi, kuna IPOA, kuna mashirika ya kibinafsi na Wakenya wote. So tumebuni mikakati ya kuwafikia wale wote. Ndio maana tuko eneo hili la Kisii na Nyamira. Juzi tumekuwa eneo la Bonde la Ufa kule Nakuru. Mwezi ujao tutakuwa Gemlo, ili tufikie sehemu za kule Northeastern na Coast. Vizuri sana. Ukiangalia huku Kenya kuna kesi mingi ambazo ziko kwenye koti. Ni kesi gani ambazo mkiangalia mnaona au mashahidi wanafaa kuwa protected? Okay, wale shahidi ambao wanahitaji hifadhi kwetu, zile cases ambazo mkiangalia ni kesi ambazo zinaweza weka mashahidi kwenye utata. Kesi yote inaweza fanya shahidi atishiwe. Lakini kwa kazi ambayo tumefanya kwa muda huu wote, tumeona kesi mingi kama za mauaji, kesi kama ugaidi, terrorism, mihadarati, drug trafficking, na pia human trafficking, kesi za kijinsia, GBV, gender based violence, na nyingine mingi. Kwetu sisi shahidi anapo letwa kwetu, mara mingi sana huwa ametumwa na mashirika mengine. Na tuna jambo tunaita threat and risk assessment. Tunaangalia ile tishio ni ya kiwango kipi.
na tutapatiana ushahidi, tutapatiana ulinzi upi kwa huyo shahidi. Yeah, so depending on the case and of course the crime committed, sometimes it determines now who do we put in the program. Yeah. And these victims ukiwaangalia, how do you get to access to them? Like ni nyinyi wenyewe mnawapata ama vile umesema ni mashirika mbalimbali wanaleta? Okay, kuna njia mingi. Njia moja ni kama huyo shahidi anajua nambari zetu, na ndio maana sasa tunajaribu kufika sehemu mbalimbali ili watu waweze kujua tunapatikana vipi. So one way ni hiyo direct application. Anaweza piga nambari yetu, kuna namba ya toll free ama hotline. Njia nyingine ya pili, anaweza kuelekezwa, yani anaweza kuwa referred na mashirika mengine, sana yale ambayo yanahusiana na hiyo kesi, kama shirika la mashtaka ya serikali ODPP, ambayo ndio kesi mingi hao ndio wanahusika nazo. Inaweza kuwa idara ya mahakama kwenye koti, yule jaji anaposikiza kesi na anasikia shahidi anasema mimi nimetishiwa na sijui kama nitakuja kutoa ushahidi. Kesi itakapoendelea tunajulishwa, tunaambiwa kuna witness kwa court is under threat, can you give the protection required? Hiyo ni referral. Saa zingine kuna hizi kesi za public interest, tunaweza sikia kwa vyombo vya habari na kesi fulani na shahidi huyo ametishiwa. So sisi kitu tunafanya, tunawasiliana na mashirika mengine ya security, tunamtafuta huyo shahidi, then patia ulinzi unaotakikana. So public interest cases can make us now get this witness, ama referral other agencies, ama direct application kama anajua kutufikia. Yeah, na tutakuwa hizo nambari tutakuwa tunawapea mwisho. Wewe unafanya kazi kwa ofisi ya Communications and PR. Naam. Unafanya nini hapa so? Kujitangaza ama nini? Ama kuuza shirika lenu? Asante sana. Nilipokuelezea na uliuliza hilo swali, kama watu wanatujua kazi ndio tunafanya. Na katika mikakati yetu tuligundua kwamba watu wengi hawaelewi kazi yetu tunayofanya. So ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunawafikia hao watu. Na njia moja ambayo tumetumia kama tulivyo huku tuko Kisii, na tumekuwa tukutana na watu kadha wa kadha kueneza hiyo injili ya ushahidi ili watu waweze kujua watu wako na hii ndio kazi ambayo wanafanya. Na hiyo ni muhimu sana, watu kujua kama kuna crime imefanyika mahali. At least mtu atasema nilisikia idara ya kulinda mashahidi walikuwa kule Kisii na nambari zao ni hizi. So wanaweza kutupigia wakiogopa na tupigia kisiri, tunajua tutakavyo walinda. So the important thing ni kujaribu ku reach out kwa as many stakeholders as possible ili waelewe wa mandate, na pia wakijua kazi ambayo tunafanya tutakuwa pia tunasaidia justice sector ku reduce the levels of crime. Yeah. So far unaweza sema mmefika wapi katika kufanya ili hii idara yenu ijulikane kwa Wakenya? Mmefika kiwango kipi? Siwezi kutathmini ile accurate, but ninalojua ni kwamba mikakati ambayo tumeweka ya kufikia wadau ni mizuri sana. Na si uona hiyo tukireview applications, kama the number of applications zinapanda, inamaanisha watu wamepata ufahamu kwa kazi yetu, wame reach out and they have known tunaweza kufikia watu kwa njia gani. Na feedback, tunapopata feedback inatusaidia pia kujua at least somebody ako na idea that we exist.
Yeah. Ni lazima mtu afanye application ndio aweze kusaidiwa? Application inategemea, lakini kwa ile mikakati tunayo buni, ile application ndio inatusaidia kuelewa huyu shahidi ametishiwa kivipi, ako wapi, anaweza patikana aje. Na pia kuna file ambayo tunafungua. Na hiyo file tunapofungua itahitaji zile documents. Na hiyo application form ni moja hizo documents. Na itasaidia afisa wetu kumfikia ili kufanya uchunguzi zaidi na kuelewa tishio la toka wapi na itaweza kuhudumiwa kivipi. So ni muhimu sana kujaza hiyo form ya application. Okay, tukirudi kwa mashahidi. Which kind of information do you protect about these victims? Mnawachukua physically ama ni information gani yenye mnaweka ambayo inawasaidia wawe sawa sawa? Kuna njia mingi ambazo sisi hutumia. Kwanza kuna ile tunaita physical or armed protection. Yule shahidi anapotishiwa na tumefanya ule uchunguzi na tumebaini kwamba anahitaji ulinzi wa kulindwa masaa 24. So itabidi mahali tutamweka naita safe house. Inalindwa masaa 24. Sababu ni kwamba wale wahuni perpetrators of the crime huwa pia wanamtafuta. So ni muhimu ensure that tumempatia ulinzi masaa 24. Hiyo ni njia moja. Hapo kwa masaa 24, after that anaenda wapi? No, masaa 24 namaanisha atalindwa all through. Yeah. Kesi inapoendelea atakuwa kwa mikono yetu. So tutampatia huo ulinzi hadi ambapo kesi itakapokamilika. Yeah. So kwa masaa 24 anasema atalindwa usiku na mchana. Physical and armed protection. Hata kitoka nje aende wapi kidogo, afisa wetu watakuwa naye. Kirudi kwenye hiyo safe house hiyo, afisa wetu wako pale naye. Yeah. Kwa ukimwacha kidogo hivi, wale wahuni watampata. Ataongea kesi sugu kama za ugaidi, terrorism, mauaji na zile zingine. Na information, the kind of information you mna protect about this person. The information of course ni confidential. Na tunashirikiana na mashirika ya serikali. Sana sana idara ya DCI ambayo inafanya uchunguzi. Ndio inatupa hiyo information na koti pia. Kwa sababu anapoenda kotini kuna information itahitajika. Lakini tunapompeleka kwenye koti si information yote ambayo itapatiwa kuhusu hiyo shahidi. Huwa tunachukua tunaita court protection order. Sasa hiyo inaturuhusu kutopatiana information yote kuhusu huyu shahidi. Na koti inatupa hiyo idhini. Juu tunaona kwamba tukipatiana information yote wale wahuni watajua huyu ndio shahidi, jina lake ni hili, anakaa hii sehemu, anaweza patikana kirahisi. Na kwa ulinzi hiyo itakuwa haijasaidia. Yeah. So any information ambayo ya huyo witness tuna make sure iko as confidential as possible. Ile ambayo inaweza patiwa ni ile tunaona haiwezi dhuru maisha ya huyo shahidi. Yeah. Lakini huwa tunapata idhini kwenye koti. Naam. If I apply today, yes. Nimepata shida ama labda nimeshuhudia tendo na ningeweza kuwa protected na nyinyi. How do you know that the information I'm giving is correct? Which steps do you follow? That's a good question. One thing, kuna watu wengi wanaweza kuja kwetu. Watu wengi wanaweza apply. Yeah, wanasema mimi nimetishiwa. Na nataka munipe ulinzi. Yeah. Ndio wanajua wakiingia kwenye programu ya ulinzi
kuna mambo mengi kule ndani ambayo wana benefits zile wanapata. Mazuri ni mengi. Yeah. So kuna sehemu kwenye idara yote ya uchunguzi. Ndio maana nilikuwa nimeongea kuhusu assessment. Threat and risk assessment. So hiyo ina determine yale madai huyu shahidi ametoa ni ya kweli, yanaweza bainishwa, na tunashirikiana na shirika kama la DCI ku find out polisi tishio inatoka wapi, ni nani huyu anamtishia, ni ukweli, na unajua lazima iwe recorded kwa OB, hizo official records za koti. Tunapobainisha ndipo sasa tunaweza mchukua huyo shahidi kwenye programu yetu ya ulinzi. How do you convince them like this is a safe place kuja ukae hapa? Una convince aje hao Wakenya wafike hapo wakuje kwenu wakae na nyinyi, ama wapeane information yao kuja kwenu? Naam, kabla shahidi hajaingia kwenye programu yetu kuna mkakati ambao tuauita MOU, Memorandum of Understanding. Na ningependa niseme kwamba kuingia kwenye programu ya ulinzi si kwa ulazimisho, kwa hiari ya mtu. It's voluntary. Hiyo ni jambo la kwa tunaelezea huyo shahidi. Kwa sababu akiingia kule na sign huo mkataba wa MOU, itabidi atimize zile ahadi zote ambazo ziko kwenye huu mkakati. Lakini jambo ambalo tunamwelezea ni kwamba maisha yako ni muhimu zaidi. So ukichagua kuja kwenye hii programu, kuna vitu ambazo utakana ufanye ukilindwa kwenye hii programu. Na ukikiuka hizo sheria, basi ule ulinzi unaishia hapo, unatamatika hapo. So we make them understand that first of all it is for the benefit of huyo witness, then two, anasaidia justice to be given out to wale victims, because akicontribute testimony yake in court atakuwa help the justice system, na itakuwa imeenda vitu kama impunity kwa hiyo testimony. Then tunamwashua that atakuwa kwenye hii program, security yake is assured, is safe. Hawezi tishiwa tena. So hata akienda kwenye koti anaenda akiwa na ule msimamo thabiti wa kutoa ushahidi, na hiyo ni muhimu sana kwenye koti. So kazi yetu ni kuhakikisha kwamba ako hali ya kisawasawa ya kimawazo. Tuna maafisa wanaitwa psychosocial officers pia waongelesha, kwa kuna kesi zingine za kutatanisha kama mauaji. Umeshuhudia mauaji maybe ya mtu karibu sana kwako, kama mzazi ama bibi ama mtoto, na wewe ni witness, unaoita victim witness. So kuna trauma, unakuwa na ile trauma. So wale wana saikolojia huongea nao ili waweze pia kuwa na ile hali timamu wakienda kutoa ushahidi. Then na ofisa wetu tunawaita protection officers, wale wanaolinda all through wanapoenda court. Naam. Umesema kuna benefits mtu akiwa chini ya ama akiwa kwenu chini ya idara ya kuweza kuwalinda ama kuwa protect. Which benefits are these? Okay. Na nikisema benefits ni kama unalipwa kutoa ushahidi. Unakuwa nikwambia ni voluntary. So benefits ni kama tunajaribu kukuweka katika ile hali ambayo ulikuwa kabla hujakuwa shahidi. So ukiwa kuingia kwenye programu, kama ulikuwa mwalimu na labda tunatumia mikakati kama ya kukuhamisha, relocation as a protection measure. Tuongea na kama idara ya TSC, tuseme kuna huyu mwalimu na ni shahidi wetu, na mahali anafundisha hapa ni eneo la hatari, risk area. Sasa anakuwa transfer another school. So atakuwa bado amehifadhi mshahara wake, benefits zake, lakini amemove to another school. Na tena watu watajua ati yeye ni witness, watafikia tu normal transfer. So ile maisha ambayo shahidi alikuwa anaishi
tunajaribu ku-maintain as much as possible. But vitu kama tuseme nyumba ama mtoto akiwa mgonjwa ama wako shule, yote tunawashughulikia. Because tunataka yule shahidi akienda kwenye koti akona ile hali timamu ya kuweza kutoa ushahidi bila kufikiria sijalipa kodi yangu ya nyumba, sijalipa karo ya watoto wa shule, watoto ni wagonjwa, sijawapeleka hospitali. So hayo yote tunajaribu kushughulikia ili aweze ku-concentrate, kufocus kwa ile case. So wale ambao wanaingia kwa program na wakati wanatoka, saa zingine huwa kuna hizo changamoto. Wanaona watakosa hizo. Kuna wengine ambao hawana kazi. Tunatumia ile kiwango inaitwa minimum wage kwa maintain. Tunawapea kitu kama tunaita stipend, just kwa sustain kwa program. Ili wasikae tu kwenye ile hifadhi, ile safe house. At least wao na kazi ambayo wanafanya. Ile ambayo mtu hawezi suspect. Asema huyu anakaa kwa hii nyumba kutoka asubuhi hadi jioni. Ni mwizi ama ni nani? Kuna jirani wanaweza, kuna nyumba kumi initiative, watasema huyu jirani wa hapa hatoki nje na analipa rent, anakaa vizuri, huyu mtu mbaya. So ku avoid hiyo, anafanya kazi gani? So to avoid hiyo, tunamwambia, tunamtafutia kitu cha kufanya. Kwa ili tena majirani wasiweze kuwa na suspicion. Wakijua ni nani, wataanza kufuatilia, watablock cover yake. So tunakuwa cautious. So you stretch hadi mnafikia familia kama kuna shida kubwa ya huyu ambaye ni shahidi mmemweka? Yes, lazima familia wa close family, nuclear family wajue, kwa sababu tunapompatia hifadhi tunampa familia yake. Kama ni bibi, watoto, tunahamisha wote. Tunaona kwamba tuwezi hamisha baba ama mama wa hiyo familia na tunawacha watoto pale. Tishio litakuwa kubwa. Kwanza tunamtoa katika hiyo eneo ya hatari, area of risk. Tuweze kutoa mmoja, tunaacha the family members kwenye hiyo eneo ambayo ni ya hatari. Haitasaidia. Atasikia labda auliwe ama nini. Na atakapokuwa kwenye ile hifadhi hawezi kuwa na imani juu mmemleta kwa safe house protection na familia yake inadhulumiwa. Wale wahuni huwa wanatafuta at least yule mtu ambaye yuko karibu na huyo shahidi, wamuumize ili aweze kujitokeza. Ukiangalia people change their minds. Witness akifika mahali aseme hataki kuendelea, what do you do? Hilo jambo ni swali zuri sana. Ndio maana nilikuelezea kuna hiyo MOU, mkataba ambao tunaandika. Na kuna zile exit clauses. Ukitaka kutoka hivi unafanya. So wengi huingia kwenye ulinzi na wanapata hiyo maisha ni ngumu sana. Kwanza ukiwa na simu hii ya smartphone, kwanza haturuhusu. So kama wewe ni mtu kuzoea simu ya smartphone, utaona ni maisha magumu bila simu ya smartphone. Mbona simu? Tutakupa simu yetu ambayo tutaweza monitor any risk. Lakini hii nyingine mtu yote anaweza kukupata. Hii ya smartphone very easy. So hiyo ni big security risk. So hiyo first thing tuna avoid hiyo. Then kuna tabia zingine ambazo zinaweza leta hali ya utatanifu ya security ya mtu. Tuseme kama ni mtu wa mlevi for instance, tuna discourage hiyo. Tutakuwa kwenye ile hifadhi, umetoa kidogo umeenda ulevi, kutokea na kisa kule. Then cover yako iwe blown as a protected witness. So tabia pia kama hizo haziruhusiwi. So ule shahidi tunamuelezea awe law abiding na anafuata ule mstakabadhi ambao tumesikizana na, yani ile MOU. So akibreach then inabidi tu kwenye program. Na nilivyokuambia ni voluntary. So mtu akiingia kwenye program hiyo amefikiria, amewaza na ameona kwamba nitaweza
kaa kwenye hii programu na masharti yake. Unaona? So kama anaona itakuwa ngumu ile mara kwanza mnamwachilia. Hata weka sahihi. Yeah. Lakini tunamwambia maisha yako yamo hatarini, lakini kwa vile utaki ulinzi, chochote kitachofanyika kwako utajilaumu mwenyewe. Yeah. Kwa hiyo tunataka kumsaidia na hataki. So tutaelezea ile idara ambayo inahusika, idara ya upelelezi, idara ya mashtaka ya serikali, kwamba ushahidi hataki ulinzi wetu. Kwa sababu naona zile conditions na terms ni too strict. But tunamwelezea kwamba it's for his or her own benefit. Yeah. So we don't force. Yeah. But tunakuelezea the risks involved if you go out there without protection. But kesi inaendelea. Ya kesi itaendelea. Yeah. Ukiangalia watu wengi hawapendi kukuwa mashahidi. And when should one call like apply kwenu apate usaidizi? Juu ukiangalia watu wengi wanashuhudia vitu mingi and they don't come to say, watakange kusema ama kujitolea kuwa mashahidi. Ni wakati upi mtu anaweza asaidiana kwa kesi alafu awapigie labda watafute kwa nini zenu ili aweze kupata usaidizi? Tulisema mara ya kwanza kutoelewa tunavyofanya kazi ndio ni jambo moja. Kule mashinani sana tuseme huku Kisii. Kwa vile kwa vile kama kule Nyamira kule ndani kule Keroka kule. Kuna kesi inafanyika na mtu ameshuhudia. Lakini najua nikienda kuripoti kwa OB niandike kwanza imani yao kwa polisi pia iko na utata. Nasema sasa nitaripoti kwenye polisi na wale polisi pia labda wanajua wale wahuni ambao wametenda hicho kitendo. Wanahofia, wanaogopa. Ama hata kwenye hiyo sehemu yao wanayokaa kuna watu ambao watawaona waseme wewe Tabitha wewe ndio ulienda kunistaki kwenye polisi, nilikuona ukielekea Keroka police station. Kwa hivyo uhame hapa. So tishio kama hizo zinafanya watu wengi sana wanahofia. Wanaona kwamba siwezi enda kule nidhulumiwe. Na hiyo kutojua kwamba kuna shirika la kulinda mashahidi linafanya wengi hawataki kwenda kuripoti. Yeah. So ndio maana mikakati kama hii tunaihimiza wasiwe na hofu yoyote na shaka. Bora tumejulishwa. Na si lazima saa zingine ukijua nambari zetu, si lazima tena uende uambie polisi nataka kuongea na watu with protection. Kama unaweza tufikia directly, well and good. Kama unaweza ongea na idara ya polisi, kuna mashirika yasiyo ya serikali pia unaweza ongea nao. Kuna yale serikali kama IPOA, EACC, ODPP pia unaweza elezea. Yeah. Jambo kuu ni kutufikia. Na napotufikia mambo yote sasa si uingilia na tunafanya mambo yetu chini ya maji, kutafuta, tupeleleze, tuone tutakupa ulinzi unaofaa kivipi. Yeah, so shida ni kutojua kuna shirika la kuwasaidia. Ukiangalia pia watu wengi wana kesi zao zikifika tuseme kwa polisi, anafika wana record statement, hiyo story unapata imeisha. Na wakikuja kuwapigia kuwatafuta, how do you take like kuna action mnachukulia wa mapolisi ama hicho kitu ambacho walienda kurekodi? Sana sana ukiangalia sheria iliyotubuni haituruhusu supervise other state agencies. Waona? Lakini kama ni kesi ambayo inatuhusu na utuelezee, kuna njia ambayo tutaongea na hiyo idara. Tuambie kuna huyu shahidi ambaye ametishiwa na tunahitaji hiyo statement ili tuitumie kuinvestigate further. Ndio tuone kama tunaweza mpa ulinzi kwenye hifadhi yetu. So hiyo naita hiyo partnership, stakeholder partnership. Tunaweza ongea nao kwa njia mbadala ili waweze kushughulikia. Mara kwa mara waweza andika statement kwa polisi, waambie kuja kesho, still investigating hivyo. Lakini kama ni shahidi tumejua anatishiwa, kuna njia ambayo tunaweza ingilia. Tunaongea na idara husika ili
ufanywe kiharaka. Juu maisha ya huyo shahidi yamo hatarini. Inapokaa sana, hiyo risk level inapanda. Yeah. So far ukiangalia ni watu wengi ambao wana apply kuja kwenu, kuja kupata usaidizi kwenu wa Kenya. Kwa vile tulikuelezea njia mingi ambazo watu wanatumia ku apply. Kama ni referral, mechanism, direct. So kwa sasa tumepata kama applications over 2,300. Over 2,300 applications. Ever since we established. And kwa hao wote karibu 800 washaingia kwa program. Over 800. So unaona kwa hiyo 2,300, over 2,300, 800 wameshaingia kwa program. The reason why wale wana apply na wale wanaingia ni wachache ni because ya hiyo thorough process ya vet, investigate, find out the threat levels, the stability. Because again, hatuchukui all witnesses. Kuna wale tu wale wanahitaji special protection. Na hiyo ni last resort. Last resort kabisa. Huyu ametishiwa sana na ile kesi lazima iendelee. So kwa hizo nambari 2,300, more than 2,300 applications. Karibu 800 been admitted. Shirika ni la serikali. Shirika la serikali. Na ukiangalia kuna witness wengi ambao wanahusisha ama yale mambo ambayo kesi ambazo zinahusisha watu wakubwa katika serikali. Hizo nazo mnazihandle aje? Kwa sababu you're working for the government na kuna government officials wenye wako kwa kesi mingi na kuna witnesses hapo. Mnafanyanga hizi kesi aje? Swali zuri sana na mara kwa mara sisi huulizwa hilo swali. Sema swali zuri sana. Tunapoenda kwa mikakati mingi tunaulizwa serikali ambayo unafanya kwa serikali na mtu wa serikali ndio akona kesi. Akona makosa so nilipokuelezea tulipoanzishwa hiyo act yetu, Witness Protection Act, ilikuwa amended mwaka 2008. Act iliformiwa mwaka 2006. Mwaka 2008 kulikuwa na amendment. Na hiyo amendment ilikuwa kutufanya tuwe shirika huru. Tuwe independent and autonomous. Ili to operate on our own. Tulipoanzisha tulikuwa kwa idara ya Attorney General, State Law Office. Under ODPP. Lakini tungeweza kufanya kazi kwa uhuru. Juu mko katika shirika lingine juu yenu. So mkitaka kufile iende wapi, approval iende wapi, lazima iende kwa shirika lingine. So amendment ilitusaidia cooperate kivyetu. Hiyo cooperate kivyetu ilisaidia katika swali ambalo umeuliza. Kwa sasa ule ofisa ambaye analinda huyo shahidi amepewa mikakati inayofaa kwamba huyu shahidi akipotea ama jambo lifanyike kwake, yeye ndo ataulizwa. So hakuna wakati wote ambao utapigiwa simu useme huyu shahidi unataka kujua ako wapi, kesi yake inaendelea vipi. Mkurugenzi mkuu wetu ambaye anasimamia idara ndio anayeruhusiwa peke yake kujua au mashahidi wako wapi. So power yote ya admission ni kwa mkurugenzi mkuu. Yeye peke yake ndo anaweza either admit a person ama mtu akitaka kutoka kwenye idara. So atupati simu zingine ama ushauri mwingine kutoka mahali pengine popote. That was the need for amendment of the act to independent and autonomous. Jambo kama hilo to sheria iliona ni mzuri tuwe kando. Lakini kwa kwenye idara nyingine utapata simu useme hebu mweke huyu kwenye programu hii. Labda haja meet ile criteria. Ama anasema huyu mwachilie juu hii kesi ni ya mkubwa fulani. So hiyo iliweza kusaidia. Na katika ulinzi wote tujawahi pata kesi ambayo tunapigiwa simu ama kuambiwa kesi ya huyu usipatiane ulinzi.
Kesi mwachane nayo, hatujawahi pata because of that autonomy that gives us to operate independently. Naam. Your principles and guidelines. Katika kazi tunayofanya tunaita maadili na kanuni msingi. So kuna usiri, yani covertness. Kazi yetu tunafanya chini maji. Na uliuliza hilo swali ambapo ulikuwa unasema how do you keep the information confidential? So hiyo maadili ya usiri, nafanya kazi yetu tunafanya kwa njia ambayo mtu yeyote hawezi jua. We work covertly. Hata ofisi zetu hakuna anayejua mahali ziko, isipokuwa zile tunaita liaison offices ambapo tutakuwa nikikuelezea. Alafu kuna maadili ya heshima ya utofauti ya watu, diversity. Hiyo pia ni muhimu sana. Tuna deal na watu wa kila aina katika serikali hii yetu. Na wote tunawakubali. Hawezi kuwa na shahidi useme huyu anatoka Northeastern, tutamwadmit. Huyu anatoka Western, tutamwadmit. Wote tunawatreat same way. Alafu kuna uadilifu kama maadili pia uadilifu. Then kuna utaalamu pia, professionalism. Kazi yetu tunafanya kwa hadhi ya juu. Wale maafisa wote ambao wanaandikwa kazi kwenye shirika hili wamehitimu, wana ile competence na professionalism ya hali ya juu. Then kuna ushirikiano, yani teamwork. Tunafanya kazi kwa teamwork na mashirika mengine ya kiserikali na ile pia ambayo si ya serikali, idara mbalimbali, mashirika kama wanahabari na pia wananchi kijumla. Sawa, ndio maadili yetu kanini ambayo tunayatumia tunapofanya kazi zetu. Naam. Na problems ambazo mna encounter mkiwa kazini, zile shida ambazo zinawakumba? Katika kazi yote lazima kuwe na changamoto fulani. Ya kwanza hela ya kutosha. Hela ya kutosha hiyo ni muhimu. Wajua kwamba kwa serikali tunapewa budget. Kuna wakati mwingine hiyo budget huenda haitoshei. Lakini mara kwa mara sisi huongea na treasury, national treasury. Kama for instance kama kuna applications mingi na hawajatupa budget ya kutosha, sisi tunarudi kwa serikali, kwa treasury, na tunaomba pesa zaidi ili kuweza kustahimili au witnesses wengi ambao wameingia kwa program. But hiyo haitoshi yote. Kuna mikakati mingi katika idara. Kuna magari ya kusafirisha au wateja wetu. Kuna wafanyakazi kuandikwa wapya ili kuweza kuhudumia Wakenya wote. So ni mikakati mingi. So hela ni moja. Alafu mbili ni kesi kutosikizwa kwa muda wa haraka. Slow pace of trial. So zinapokaa sana zinatudhuru kwa vile wale mashahidi ambao wako kwenye programu yetu inabidi wakae sana, na wanapokaa sana hela zinatumika. Juu walinda yule shahidi na familia yake. Anapoenda koti, watoto wake wanapotaka kwenda shule tunawalipia karo. Wakiwa wagonjwa tunawapeleka hospitali. So inahitaji hela. So kesi zinapokawia sana hapo huwa zinatudhuru. Na pia changamoto nyingine ya tatu ni kwenye koti zetu huwa tunapenda ziwe na miundo msingi ile inaweza kuhifadhi mashahidi wanaolindwa. So court infrastructure. So ukienda koti mingi hata hapa Kisii utapata hazina kama witness protection boxes. So wale shahidi wote ukienda kwenye koti inaonekana hamna. Lakini sheria inasema kwamba idara ya mahakama inapojenga zile koti lazima iweke mikakati ya kulinda mashahidi. Kwa hiyo court construction. Lakini tumejaribu kushirikiana na idara ya mahakama ili
wanapojenga koti mpya ama wanapokarabati waweze kuweka infrastructure kama hiyo, kama witness protection boxes. So court infrastructure pia ni another challenge. Then ingine ni watu kutoelewa tunavyofanya kazi. Low awareness levels about witness protection. Na ndio maana sasa harakati tunayofanya sasa hivi ya kujulisha wananchi, mashirika ya serikali na other stakeholders ni muhimu sana, ili watu waelewe kuna shirika ambalo linaweza kutupatia ulinzi. Sana sana zile area za crime level iko juu. Wananchi wakijua, wale mashahidi wataweza kuja kwetu na kesi mingi zitaweza kusikizwa na watu wataweza, haki itaweza kupatikana. That is another challenge. Tungeenda kwa break kidogo. Okay. Ndio turudi na mengine mengi. Mwacho murigereria endelea gutigara ime igitwane ya getembe kiro tokenda se umutumo komake irio tuirane na ndi kurigereria aya ndi amangi tubusuka endane. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education, expansive playgrounds to nurture co-curricular talents, a safe, modern boarding facility ministry compliant, reliable modern transport services for every learner. The 2025 intake and admissions are now ongoing. Hurry and secure a space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 078-089-4411 or 0728-722-255. Elimu Academy, educating for eternity. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Unachokiona ndo ndicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura edekoda ne dish asechishilingi chiri wibire amagana 999 cyuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo ubusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguka gima iyo kubwata sagale aseligorirya mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi eliweye muna 99 niko kwenyorera Zuku Classic Package nabo igo eliweye mu chimisano 29 asekera umutenyi enyorere Zuku Premium Package. Nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua. Series nechi movie noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shows na tueva enyorere TV ya unampeya Getembe Television Network Channel 38 aseti package chiga okogora kwenyorera Zuku Decoder tara asinsa mchiri cha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building wasena bugwa kesi migwetera sechi namba 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiri cha Aleno Electronic asebara ya Kisi Migori angene bengi ya KCB chinsa mchiri cha daraja wasebwa kesi migwetera senamba 07140672
023 Bwigo nabo ogusanga munaintu gwitras chinamba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000. Zuko life got better. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana na inde mwancho murigire ekero togo chigokora bono omuroberiga gusekero togo chigokora ikengese egetanga ni kyo muroberiga gwetwani rituko oria rero bono ekero togokora anere oyore au oteneta mangana ya communications ase ekyombekyo kya Witness Protection Agency Mr. Calvin. Ukiangalia kwa unaweza sema nini kwa yale ambayo serikali imefanya ili kuhakikisha mnafanya kazi vyema? Okay, kwanza sisi ni shirika la serikali na tunafurahia sana usaidizi ambao tunapata kwa serikali. Kwanza ni ile kutupa budget fedha za kufanya kazi yetu. Nilipokuelezea kulinda mashahidi ina gharama kubwa sana. Na kuna jambo sikusema kwamba tunapolinda shahidi mmoja katika mwaka mzima natumia karibu shilingi milioni 5.7 5.7 million one witness annually and the dependents. So hiyo ni gharama kubwa sana na ni kwa ule usaidizi wa serikali ndio tunaweza kulinda hao mashahidi inavyotakikana. So tunashukuru hiyo support kwa serikali na of course tunapata pia assistance na mashirika mengine. Partners, work with other partners also. So yale ambayo serikali wajatumalizia kwa usaidizi wanajaza kama partners, tuseme kama UNDC, kama IJM, pia mashirika ambayo wametusaidia sana katika kazi yetu. Na ni muhimu kuzidi strengthen that kind of support and partnership ili tuweze kuimprove the justice sector in Kenya. Naam. Hamna shida na koti ambazo au witnesses wanapeleka kesi zao? Isipokuwa tu lile jambo la kesi kukaa sana. Hiyo tu ndio shida kuu na koti zilivyotengenezwa. Court infrastructure. Hiyo tu ndio jambo muhimu sana ambayo tunajaribu kila wakati kuhimiza koti za nchini Kenya na tuna mikakati ambayo tumeshirikiana nao ensure that wanashughulikia sana mambo ya court infrastructure. Na kesi zisije zikawa zinaahirishwa kila wakati. Kwa sababu tunapo afisa wetu wanapoenda kwenye koti na wale mashahidi na wafikapo kule unaambiwa kesi imeahirishwa hadi miezi miwili baadaye. Waona hiyo ni gharama tena kubwa kwetu. Na maanisha yule shahidi atarudi kwenye hifadhi yetu, tutazidi tena kumulinda na hizo ni hela zinazotumika. So kesi inaposikizwa kwa mwendo wa haraka pia inasaidia ili zile hela pia zisaidia Wakenya wengine ambao wanahitaji ulinzi. Naam. Shukrani. Alafu unaweza ambia nini mwananchi ambaye anakutazama kuhusu shirika lenu ama idara yenu? Ni kuwahimiza kwamba wawe na imani na shirika letu na wasiwe na hofu wakati wanatishiwa. Wakitaka kutupata, kuna nambari ambazo nafikiri zimewekwa kwenye rununu, wanaweza tupata. Na jambo moja sikuweza sema ni tunapatikana wapi. Ofisi yetu iko jijini Nairobi kwenye koti ya Milimani Law Courts, orofa ya 4, room 413. Milimani Law Court 4th floor 413. Ni ofisi yetu kuu. Tunaita liaison office. Sehemu ya Pwani tulikuwa na ofisi kwenye idara ya mahakama, lakini bado
hilo jumba halijafunguliwa bado. Lakini tumepewa hifadhi pale. Lakini kuna ofisi saidizi kule Malindi, kwenye Malindi Law Court. Tunaita satellite office. Sasa inahudumia wananchi wote ambao kwenye hiyo eneo. Sehemu hii ambayo tuko ya Kisii na Nyamira, kuna ofisi yetu katika Kisumu County. Tena Kisumu Law Court, utapata ofisi yetu kule. Inahudumia eneo ya Nyanza na Magharibi. Alafu kuna nyingine kule sehemu ya Eastern, Embu. Kenda Embu Law Court tumepewa ofisi kule. Sasa ofisi zote zinasaidia kuweza kuwafikia wananchi wakiwa na kesi yoyote na wanataka ulinzi wetu. Naam. Na mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii kuna namba ya rununu ambayo tunaita hotline. Maybe ningeweza isoma moja. Ni 0711 222 441. Yani 0711 222 441. Hiyo ni hotline. Na kuna ile nambari ya simu usiyolipia. Najua Kenya watasema labda sina hela ya kununua credit nipige simu. So hiyo namba ya simu usiyolipia ambayo tunaita toll free line ni 0800 72 460. Yani 0800 720 460. Alafu kuna barua pepe. Waweza tutumia barua pepe ukiwa unataka ulinzi. Na uko na mtandao. Unatuma kwa director@wpa.go.ke. Nambari ya barua pepe director@wpa.go.ke. Na ukitaka pia kufahamishwa mambo yetu ambayo tunayafanya, unataka information about witness protection, unaweza tupata kwa tovuti, yani website www.wpa.go.ke. Hiyo ndio tovuti yetu. Naam. Shukrani sana. Omonje murigiria singenjo yebiro no turachi gukorera abo rituko ria rero kire twarenge eno mugenito kurase kyombekyo ikone kinga abari bakoinana ubushahidi bonsi ase bigambero banyare kwegwa oborendi boisaine tobere no mugenito wakumbusha jina. Calvin Already, shirika la kulinda mashahidi nchini Kenya. Naam. Mbiyamana sana wika naende ekira togenderete na etwani express kiro turachigo so ase etengo kigima onyara kogendera koba imeyo morobire wega nere DJO ase egeke kere ubusio ore nenche matildo bego korende tinasoka ngogenda somutumukomoke ngoirana tore na mangana kose na omosiki ore obwekerengo keigoro tobosa kogendande. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Eduka ye Euromat Supermarket nigo yakoletiri ubwansu asebagorosia emigati emia babwate umugati oli Euro white bread which gramu chibi inye Euro white bread which gramu chibi ibere Euro mandasi boigo chiquini cake chibans birthday cake so chichi cake chichi nyange egati yebinde ebinge asobwansu boigoro tueba babwate ebintu biria bichicho abuna tissue, papers, serviettes, Apic detergents, Igatribinde Ebinge,
nkoni bari chindagira nebinyuwa bunabono bwate omuchere chidengu ebiskwita chisoda chicheese namabuta yogukaranga ase omagori aisekegima ensemeri yobochenu babwate ebintu na basir boda sunlight geisha meningai nechinde chinyinge ensemo ilia yeskuro ni gobabwate bintu buna file brown cover ebitabu chikaramu crayons egati yabinde ebinge toy chanda buno nabokonyora ebibyonsi asuko batalira